마이크. 예, 기도합시다. Гай. 예, 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 호세아서를 공부할 수 있도록 저희들을 은혜 가운데 불러주심을 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь өнөөдөр ч гэсэн бид нар Хосea номоос суралцах боломжийг өгч өөрийн нэгүсэл дотроо биднийг дуудаж өгсөн талархаж байна. 예, 하나님께서 특별히 오늘 사랑하셔서 저희들을 불러주신 것을 믿습니다. Үнэхээр бурхан та бид нарыг хайрлаж, бид нарыг дуудсан гэдэгт итгэж байна. 저희들이 하나님의 말씀을 들으면서 하나님이 얼마나 우리를 사랑하셔서 우리를 교훈하시고 인도하시는지 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхан бид нарыг хичнээн их хайрлаж, бас бид нарыг хичнээн их хайрлан бас бид нарыг удирдах, сургаж байдгийг та бидэнд ойлгуулж өгөөч. 우리가 하나님의 귀한 일꾼들로 하나님 앞에 기쁨을 드리는 이러한 지혜로운 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Бид нар үнэхээр бурханы ажилчид байж бурханд тэр гайхалтай баяр хөөргийг өргөдөг ийм итгэгч нар байлгаж өгөөч. 말씀을 잘 듣고 깨달아서 하나님께 영광 돌리는 귀하고 복된 종들이 되게 해 주시옵소서. Үгийг сайн сонсоод ойлгоод үнэхээр бурхан таны өмнө гайхалтай үнцэнтэй боолууд байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네, 오늘은 호세아 4장을 공부합니다. За бид нар өнөөдөр Хосea 4-р бүлэг 예, 지난주에 이제 대지를 잠깐 불러드렸는데 오늘 다시 이렇게 불러드리겠습니다. өнгөрсөн 7 хоногт 4-р бүлгийн сэдвийг ерөнхийдөө бол гарчуудыг нь одоо ангилж хэлж өгсөн. Энэ удаа ч гэсэн ахиад эхнээс нь 이 호세아 4장은 여호와를 아는 지식이 없음에 대해서 이렇게 책망을 하고 있습니다. За юу энэ Хосea 4-р бүлэг маань болохоор эзнийг мэдэх тэр мэдлэггүйгээс болоод бурхан тийм ээ мэдлэггүйгээр гэж одоо бурхан тэднийг одоо зэмлэж байгаа. 우리 하나님의 일꾼들은 이 하나님을 아는 지식이 풍성해야 됩니다. Бурханы ажилчид бид нар бол бурханыг таньж мэдэх тэр мэдлэгээр дүүрэн хангалуун байх хэрэгтэй. 하나님을 아는 지식이 우리가 풍성히 있어야 하나님의 뜻대로 우리가 일을 할 수가 있습니다. Бурханыг таньж мэдэх тэр мэдлэг маань одоо биднэрт маш сайн байж бид нар тэр мэдлэг одоо сайн хангалуун мэдлэгтэй байж бид нар бурханы хүслийн дагуу ажиллаж чадах болно. 그래서 우리가 성경을 누구한테 배우느냐, 이 굉장히 중요한 문제입니다. Тийм учраас бид нар Библийг хинээс суралцсан бай тийм ээ гэдэг маань одоо маш чухал асуудал байна. 우리가 이와 같이 하나님께서 성경을 바로 배울 수 있는 이 신학교를 하나님이 세워주신 것을 감사드려야 됩니다. Бид нар тийм учраас биднэрт ингэж бурхны үгийг зөвөөр суралцах тийм ээ боломж олгосон энэ Библийн сургуулийг бий болгож өгсөнд бид нар бурханд талархах хэрэгтэй. 그래도 호세아 1장에서 3장까지는 그 호세아의 아내 고멜을 통해서 하나님의 백성들을 교훈하셨습니다. 1-ээс 3 дугаар бүлэг тийм ээ Хосea номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр болохоор Хосеагийн эхнэр Гомероор дамжуулаад тэр ард түмэнд зааж сургаж байсан байна. 호세아의 아내 이 고멜의 죄를 통해서 이스라엘 백성들이 그 죄를 깨닫도록 하나님이 이렇게 말씀을 주신 것입니다. Хосеагийн эхнэр Гомероор дамжуулан тэр гим нүглээ таньж мэдхийн гим нүглийг нь ойлгуулахын тулд бурхан тэднэрт ингэж одоо энэ үгийг өгсөн байна. 그래서 이스라엘 백성들이 그 죄를 진심으로 회개하고 하나님께 돌아오라는 사랑의 그런 책망과 경고를 한 것입니다. Тийм учраас Израилийн ард түмнийг тийм ээ бурханы өмнө гим нүглээ ойлгож ухаарад буцаж ирээрээ гэд бурхан тэднэрт хайрын зэмлэлийг
зэмлэл тийм ээ хайрын зэмлэлээр анхааруулсан байна. 그러나 오늘부터 배우는 그 호세아 4장부터 14장까지 내용은 하나님이 직접적으로 하나님이 경고하시고 지적해 주시는 말씀들입니다. Өнөөдөр Бурхан биднэрт өгч байгаа энэ үг бол тийм ээ Бурхан өөрөө биднэрт шууд гэх үү одоо шууд анхааруулж хэлж байгаа ийм үгс байгаа. 하나님이 이렇게 사랑하시는 이스라엘 백성들을 직접 경고하시고 고발하시고 그들의 죄를 구체적으로 지적해 주십니다. Бурхан ингэж өөрийн хайртай ард түмнээ тийм ээ шууд одоо зэмлэж тэдний гим нүглийг буруутгаж одоо тэднэрт анхааруулж байгаа байх нэ. 이것은 오늘날에도 우리가 사는 이 시대를 우리가 바로 분별하고 그들에게 하나님의 이 말씀으로 바로 잘 권면할 수 있는 그런 지혜를 얻을 수가 있습니다. Ингэснээр бид нар Бурханы үгээр тийм ээ энэ одоо ертөнцид Бурханы үгээр Бурханы мэрэгүү ухаанаар одоо дахин синхруулээд гэх үү одоо Бурханы тэр үгээр дамжуулан бид нар дахин босгогдох ийм одоо боломжийг биднэрт өгч байгаа. 과거의 이 성경 말씀을 이 기록된 말씀을 통해서 오늘의 현실에 우리가 하나님의 말씀을 전달하는 그런 중요한 사역을 하나님이 맡기신 겁니다. Өнөөдөр биднэрт энэ Бурханы үгээр дамжуулан тийм ээ биднэрт маш чухал үүрэг чухал үүргийг биднэрт өгсөн бөгөөд бид нар энэ үгийг дамжуулах энэ одоо чухал үүргийг биднэрт өгсөн байна. 특별히 호세아 4장은 그 이스라엘의 종교적 또 도덕적인 타락을 이 타락을 이 법정에서 고발하는 형식으로 지적하고 있습니다. Энэ дөрөвдүгээр бүлэг маань болохоор тийм ээ одоо хуулийн одоо хүрээнд гэх үү тэр шашны хувьд баza тэр хуулийн өмнө тэр шашны тэр буруутгалыг биш шашны тэр одоо завхарлыг буруутгаж байгаа ийм үйл явдал. 예, 그래서 당시에 이스라엘 나라의 그 사회적인 그 온갖 부패와 그 타락한 죄악들을 효과적으로 하나님이 경고를 하고 있는 것입니다. Тийм учраас Бурхан ерөөсөө энэ тэр гим нүглийг нь тийм ээ шашны тэр гим нүглийг нь одоо үр дүнтэйгээр гэх үү маш үр дүнтэйгээр одоо зэмлэж буруутгаж байна. 그래서 이 호세아 4장의 전반부 앞부분은 이스라엘 종교 지도자와 이 평민들을 상대해서 이와 같이 하나님에 대한 지식이 없는 것을 책망하십니다. За тэгвэл Хосеа номын эхний хэсэг, дөрөвдүгээр бүлгийн эхний хэсэг нь болохоор тахилчид хийгээд тийм ээ энгийн ард түмнийг Бурханы талаарх одоо Бурханыг мэдэх мэдлэггүйгээр нь одоо мэдлэггүй байдлыг нь Бурхан буруутгаж одоо байгаа. 하나님을 아는 지식이 없다는 것은 그 백성들에게 큰 부끄러움이고 수치스러운 일인 거죠. Бурханыг таньж мэдэх мэдлэг байхгүй байна гэдэг бол ард түмний хувьд бол тийм ээ маш их ичхэвтер байдал бөгөөд одоо ичмээр нөхцөл ахна. 그다음에 이제 이 호세아 4장의 후반부 뒷부분은 이 하나님에 대한 지식이 없는 결과로 나타나는 여러 가지 부도덕한 죄악들을 지적하고 있습니다. За тэгээд дөрөвдүгээр бүлгийнхаа төгсгөлийн хэсэг нь яаж байна гэх юм бол Бурханыг мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод үйлцэн тэр гим нүглийг нь тийм ээ үйлцэн тэр ёс суртахуунгүй гим нүглийг нь одоо буруутгаж байгаа. 이 전반절은 1절부터 10절까지가 호세아 4장의 전반부입니다. За тэгвэл 1-ээс 10 дугаар за би түрүүн сая хэлсэн тийм ээ Хосея 4-р бүлгийн эхний хэсэг гэж. Эхний хэсэг гэдэг нь болохоор 1-ээс 10 дугаар бүлгийг хэлж байгаа. 후반부는 11절로 19절까지가 이제 후반부입니다. За тэгээд
одоо хойдлын одоо дараагийн хэсэг буюу одоо хойд хэсэг нь болохоор 11-ээс 19 дэх 이шлэлийг хэлж байна. 호세아 4장은 전체적인 그 내용이 하나님의 그 경고, 죄악에 대한 경고와 그 책망의 말씀으로 기록되어 있습니다. Мгм. За тэгвэл ерөнхийдөө дөрөвдүгээр бүлэг маань бүхэлдээ ямар хуу байна вэ гэх юм бол Бурхны тэр одоо шийтгэл биш ээ зэмлэл тийм ээ. Зэмлэлээр одоо дөрөвдүгээр бүлэг маань бүхэлдээ одоо бүрдсэн байгаа юм. 그 당시 이스라엘 백성들의 죄가 얼마나 부패하고 이 심각한 상황인지를 드러내고 있습니다. Тиймээс Израилийн ард түмний тэр үеийн нөхцөл байдал ямар их гим нүгэлтэй тийм ээ ямар их тэр гим нүглээс гадна одоо гим нүглээс болоо бузарцсан байгаа байдлыг нь энэ дээр одоо хэлж байгаа. 이와 같이 북이스라엘 사회 전체가 종교적, 도덕적으로 타락하고 부패한 것을 강력하게 경고하면서 회개를 촉구하고 있는 것입니다. Тийм учраас үүнтэй адил тэр Израилийн ард түмнийг тийм ээ тэр гим нүглийг гимшиж одоо маш эрт хүчтэй гимшээд Бурхны өмнө одоо буцаж ирэхийг тэднэрт одоо анхааруулж байгаа. 오늘날 우리 하나님의 일꾼들도 이 시대의 죄악장을 잘 분별해서 하나님의 말씀으로 책망도 하고 또 경고도 해야 되는 그러한 사명이 있는 것입니다. Өнөө үед Бурхны ард түмэнч гэсэн тийм ээ бусдыг зэмлэхтэй зэмлэж одоо анхааруулдаг энэ үүргээ хүртэл бид нар биелүүлэх хэрэгтэй байна. 그래서 하나님의 백성들을 그 죄에서 돌이켜서 하나님께 돌아오도록 이렇게 말씀을 정직하게 전해줘야 됩니다. Тийм учраас Бурхны ард түмэн гим нүглээс буцан ирэхийн тулд тэдний өмнө бид нэр үүргээ маш шударгаар одоо гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. 이것이 오늘날 저희들이 하나님의 말씀을 맡은 그 하나님의 종들의 아주 중요한 사명입니다. Энэ бол өнөөдөр бидний хувьд бол тийм ээ Бурхны хүмүүсийн хүлээж авсан одоо маш чухал үүрэг байна. 그러려면 우리가 이 하나님의 말씀에 대해서 잘 깨닫고 이 말씀으로 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Тэгэхийн тулд бид нэр Бурхны ажлыг илүү ихээр ойлгож Бурхны хүслийг илүү сайн таньж мэдэн Бурхны ажлыг хийх хэрэгтэй байна. 자, 그러면 호세아 4장의 대지를 말씀드리겠습니다. За тэгэд Хосея 4-р бүлгийн сэдв нь юу байна вэ гэвэл 첫 번째 대지는 이스라엘의 죄. 1-р сэдв Израилийн гим нүгэл 1절로 5절까지입니다. 1-ээс 5-р ишлэл. 하나님이 직접적으로 고발하시는 그런 죄를 말하는 것입니다. За энэ болохоор Бурхан шууд өөрөө одоо буруутгаж байгаа одоо тэр гим нүглийг хэлж байгаа. 두 번째 대지는 하나님을 아는 지식이 없으므로 버림받게 된다는 내용입니다. За хоёрдугаар сэдв нь болохоор Бурханыг таньж мэдэх тэр мэдлэггүйгээс болоод хаягдана гэсэн агуулгатай. 6절로 10절입니다. 6-аас 10-р ишлэл. 세 번째 대지는 깨닫지 못하는 백성은 멸망을 당한다 하는 내용입니다. 3-р сэдв нь ойлгож ухаарч чадаагүй ард түмэн бол мөхнөө гэсэн ийм сэдвтэй. 11절로 14절입니다. 11-ээс 14-р ишлэл. 다음 네 번째 대지는 이스라엘의 음행과 유다의 범죄에 대해서 말하고 있습니다. За 4-р сэдв болохоор Израил의 이스라엘의 음행과 유다의 범죄에 대해서 Израилийн садар самун завхаарл болон Юудаан гим нүгэл гэсэн. 15절로 19절까지입니다. За энэ нь болохоор 15-аас 19-р ишлэл дээр байна. 자, 그러면 첫 번째 대지는 이스라엘의 범죄 1절부터 5절입니다. За тэгвэл ихний сэдв 1-ээс 5-р ишлэл байгаа тийм ээ. Израилийн гим нүгэл гэсэн сэдв байгаа. 네, 1절 한번 읽어주세요.
За тэгвэл 1-р эшлэл 4:1. Израилийн хүүгүүдээ эзний үгийг сонсогдсон. Учир нь эзэнд энэ газрын орсон суугчдын эсрэг зарга байна. Яагаад гэвэл энэ газарт итгэмжит байдал, инрэл эсвэл бурхныг мэдлэг алгаа. 첫 번째로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 직접적으로 말씀을 하시는 거죠. За бурхан Израилийн ард түмэнд шууд үгээ хэлж байна, тийм ээ? Шууд. 호세아 선지자를 통해서 직접 말씀하십니다. Хосея иш үзүүлэгчээр дамжуулан шууд тэр үгээ хэлж байна. 이스라엘 자손들아 여호와의 말씀을 들으라. 들으라. За Израилийн ард түмэн бурханы үгийг, эзний үгийг сонсогтун гэж хэлсэн байгаа. Израилийн хүүгүүдээ гэд. 자, 이 여호와의 말씀을 들으라 하는 말은 쉐마라고 합니다. 히브리어로 쉐마. Шема. За тэгвэл эзний үгийг сонсогтун гэдэг үг нь болохоор еврейгээр шема гэдэг үг байна. Шема. 그래서 오늘날 이 기독교 교육에 있어서 가장 중요한 이 교육이 바로 쉐마 교육입니다. 쉐마 교육. За тийм учраас Христэд итгэгчдийн хувьд бол тийм ээ өнөөдөр юу гэлээ? Одоо хамгийн чухал одоо Израилийн хувьд тийм ээ одоо хамгийн чухал зүйлүүд ерөөсөө тэр үгэнд сургагдах байдал одоо хамгийн чухал хань. 예. 그렇지 하나님의 말씀을 듣게 해주는 이 쉐마 교육이 아주 중요하다는 것입니다. Энэ хэмжээгээр бурхны үгийг тийм ээ одоо хэмжээгээр бурхны үгийг сонсгох энэ шема буюу энэ одоо сургалт маш одоо чухал байх нэ. 그래서 쉐마 이스라엘아 들으라는 것입니다. За тийм учраас шема Израиль гэх юм бол Израилаа сонсоорой гэсэн үг байна. 근데 하나님의 백성들이 말씀을 듣지를 않습니다. Тэгээ бурхны ард түмэн гэтэл энэ бурхны үгийг сонсохгүй байна. 그에게 하지 않으니까 하나님 말씀이 들리지 않는 거예요. Гимшгүй байгаа болохоор тийм бурхны үгийг сонсохгүй байна. 또 죄가 있으면 말씀이 들리지 않습니다. Мэдээж гим нүгэл байх юм бол сонсогдохгүй байх нь. 근데 회개할 때 하나님의 말씀이 큰 소리로 나팔 소리처럼 강하게 내 심령을 울리게 됩니다. Гэтэл бид нар тийм ээ одоо бурхны үгтэй байх юм бол бурхны үг бидний одоо дотор байх юм бол ерөөсөө тэр бүрээн дуу шиг биднэрт сонсогддог байна. 이스라엘아 들으라. 쉐마 이스라엘 이렇게 하나님이 말씀하고 계십니다. Тийм учраас одоо эзний үгийг сонсогтун гэж тийм ээ Шема Израиль гэж хэлсэн байна. 여호와께서 이 땅 주민과 논쟁하신다 그랬어요. За тэгээд юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол эзэн энэ газрын оршин суугчдын эсрэг зарга байна гэсэн байна. 이것은 논쟁하신다는 건 법정에서 그 죄에 대해서 서로 그 죄를 지적해주고 고발한다는 내용입니다. За тэгвэл энэ зарга байна гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр одоо хуулийн хүрээнд тийм ээ энэ гим нүглийнхэн талаар одоо буруутгал байна гэж хэлж байгаа. зарга байна. 이스라엘 백성들의 죄가 무엇인지를 법정에서 이렇게 고발하는 것을 말하고 있는 것입니다. Израилийн гим нүгэл тийм ээ юу болохыг ямар гим нүгэлтэй болохыг энэ одоо хэлж өгнө энэ одоо хуулийн өмнө хэлж заргалдах болно гэж хэлж байгаа. 그 죄가 무엇인지 세 가지로 오늘 지적하고 있습니다. 고발하고 있습니다. За тэгвэл тэдний гим нүгэл юу юм бэ гэдгийг одоо энэ гурван одоо зүйлээр хэлж байна. 첫째는 이스라엘 백성들이 진실이 없다는 겁니다. 진실이 사라졌다. 이 진실이 없어진 겁니다. Нэгдүгээрт нь энэ ард түмэнд итгэмжит байдал алгаа гэсэн юм. 여러분 하나님의 백성, 이 하나님의 속성 가운데 한 가지가 진실입니다. 우리 하나님은 진실하십니다. Бурхны тэр мөн чанарын хувьд харах юм бол бурхан бол тийм ээ бидний бурхан бол итгэмжит бурхан. 이건 거짓이 없다는 것입니다. Энэ бурхан бол худал хурамг байхгүй гэсэн үг. 마찬가지로 하나님을 섬기는 하나님의 백성들이 반드시 있어야 될 성품이 진실입니다. Тийм учраас бурхны ард түмэн болов тийм ээ Израилийн ард түмэнд хүртэл байх ёстой зан чанар нь юу вэ гэх юм бол
юу вэ гэвэл тэр итгэмжт байдал байна. 진실하신 하나님이기 때문에 진실이 없으면 하나님을 바르게 섬길 수가 없는 것입니다. Тэр хүнд үнэхээр итгэмжит байдал байхгүй л бол тэр хүн бурхны өмнө зөвөр үйлчлж чадахгүй. 여러분도 우리가 갖춰야 할 이 하나님의 종들의 덕목 중에서 이 진실한 덕목을 우리가 잘 갖춰야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо өөрсдөө ч гэсэн бурхны өмнө итгэмжтэй байх одоо бидний хувьд одоо хамгийн чухал байна. 진실한 사람은 시험에서 이긴다고 했어요. Тэгвэл итгэмжит нэгэн бол тэр сорилтыг яалах болно гэсэн маа. 진실한 사람은 반드시 승리한다. Тэр итгэмжит нэгэн бол тийм ээ. Одоо заавал тэр яалтанд хүрч чадна. 예, 두 번째 죄는 인애가 없다는 것입니다. За 인애. тэгэд хоёрдугаар гэм нүглэн тэдний хувьд юу байсан бэ гэх юм бол тэднэрт инэрл байхгүй. 이 인애는 하나님의 사랑을 말합니다. Тэгвэл энэ инэрл гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол бурхны хайрыг хэлж байна. 예, 하나님의 그 언약적인 사랑, 하나님의 약속에 의해서 이루어지는 그 진실한 하나님의 사랑을 인애라고 합니다. Энэ нь болохоор бурхны тэр гэрээний хувьд тийм ээ одоо тэр итгэмжт байх тэр одоо хайрыг хэлж байгаа. 예, 우리 하나님의 종들의 두 번째 성품에도 인애, 하나님의 사랑이 반드시 있어야 됩니다. 하나님의 사랑이 있어야 돼요. За тэгээд бидний хувьд ч гэсэн тийм ээ бурхны тэр зан чанар болов тэр бурхны хайр тэр инэрл заавал байх хэрэгтэй байна. 그럼 세 번째 죄는 하나님을 아는 지식이 없다는 것입니다. За тэгээд хоёр дахь гэм нүглийн хувьд харах юм бол бурхныг таньж мэдэх мэдлэг байхгүй байна. 그래서 우리가 하나님을 아는 지식이 없다는 것은 이것은 곧바로 우리가 할전, 하나님께로부터 멀어지고 잘못된 길로 가는 그러한 중요한 요인이 됩니다. Бид нэр бурхны өмнө 목사님 다시 하나님을 아는 지식이 없다면 네. 하나님을 바르게 섬길 수 없다는 것입니다. бид нар бурхныг таньж мэдэх мэдлэг байхгүй бол бид нар бурхныг тийм ээ бурхны өмнө зөвөр үйлчилж чадахгүй байна. 예, 이건 참 굉장히 중요한 하나님의 지적이죠. Энэ бол маш их чухал тийм ээ одоо бурхны одоо тэр буруутгаж байгаа нөхцөлөд нь маш их чухал байх нэ. 오늘 많은 그릇된 사상, 그릇된 그 거짓된 이단 사상의 사람들이 많이 빠지는 이유가 하나님을 아는 바른 지식이 없기 때문에 그러한 죄에 빠지게 된다는 것입니다. Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яагаад тэр бурхан одоо юу гэдэг өөр урсгал тэр буруу урсгал руу яваад байна вэ гэх юм бол тэр бурханыг мэдих тэр мэдлэггүйгээсээ болоод тийм ээ бурханыг мэдих тэр мэдлэггүйгээсээ болоод ингээд өөр урсгал руу ороод байна. 우리 하나님의 일꾼들이 이 세 가지 덕목을 참 잘 갖춰야 됩니다. Бурханы ажилчид тийм ээ бурханы ажилчид энэ бол энэ одоо гурван чухал одоо юу гэдэг чухал зан чанарыг өөрсдөө агуулах хэрэгтэй, байлгах хэрэгтэй байна. 첫 번째는 Нэгдүгээрх нь 진실. за нэгдүгээрх нь болохоор 두 번째는 인애. итгэмжт байдал тийм ээ. За дараагийнхаа хоёр дахь нь болохоор инэрэл. 세 번째는 하나님을 바로 아는 지식. За тэгээ гуравдугаарх нь мэдээж тэр бурхныг зөвөр таньж мэдэх тэр мэдлэг хэрэгтэй байна. 이것이 없으면 우리가 하나님의 일을 성공적으로 할 수가 없습니다. Хэрвээ эдгээр зүйлс байхгүй бол бид нар бурхны ажлыг амжилттайгаар хийж гүйцэтгэж чадахгүй байна. 여러분 교회에서 이걸 잘 가르쳐야 됩니다. Та нар үүнийг чуулгандаа маш сайн заах хэрэгтэй. 여러분 교회를 이렇게 진실한 교회, 그다음에 하나님의 사랑으로 세워지는 교회, 또 하나님을 바로 아는 지식으로 교회가 세워져야 됩니다. Бид нар тийм ээ бурхныг таньдаг одоо бурхныг одоо чуулган босгон байгуулахдаа бурхны өмнө итгэмжт чуулган бурхныг хайрладаг тийм ээ бурхныг хайрладаг юм хайрын чуулган бурхны үгийг таньж мэддэг бурхны мэдлэгээр одоо хангалттай дүүргэгдсэн ийм одоо
чуулган болж таригдах хэрэгтэй. 그래서 이제 2절부터 5절까지 그 모든 그 죄악에 대한 그 책망은 1절에 진실이 없고 인애가 없고 하나님을 바로 아는 지식이 없기 때문에 이런 죄악들이 일어난다는 것입니다. Мгм. За тэгвэл 1-5 дугаар бүлэг ишлэлээр гарч байгаа тэр одоо буруутгал тийм ээ? Бурхны тэр буруутгал нь ерөөсөө л 1-р ишлэлээр хэлсэнтэй адилхан итгэмжит биш, инрэл буюу тэр хайр байхгүй, Бурхныг мэдэх мэдлэг байхгүй учраас тэд нар одоо Бурхны өмнө ингэж зэмлүүлж байна. 그래서 1절의 결과로 그 2절부터 이렇게 쭉 사회적인 그런 어떤 타락과 부패가 일어나고 있다는 것입니다. Мгм. Тийм учраас энэ 1-р ишлэлийн үр дүнгээс харахад л одоо тэр завхаарл хийгээд тэр гим нүгэлттэй тэр бузарсан байдал нь бий болж байна гэдгийг бид нар мэдэж ойлгох хэрэгтэй байна. 2절을 읽어보세요. 2절. За 2-р ишлэл энд хараад зайлмих, аллаг, хулгай ба садар самун байна. Тэд хүчирхийллийг хөлсөлж байна. Ингэснээр цус урсгалтыг дагалдах юм аа. 네. 그래서 이 저주와 이 속임은 이 거짓이죠. 저주와 속임과 살인과 도둑질과 간음뿐이요. 포악하고 피가 피를 계속 부른다는 것입니다. Мгм. Тийм учраас л энэ чи хараад зайлмих гэж. Зайлмих нь бол бусдыг мэхлэж заллах тийм ээ аллах, хулгай, садар самун ба хүчирхийллийг гаргаж байна. Тэгээд цус урсгалтыг л дагалдах болно гэж хэлсэн байна. 3절 읽어보세요. За тэгээд 3 дугаар ишлэл дээрээс нь байж байгаа нэ. 3 дугаар ишлэл дээр нь харах юм бол тийм учраас газар нь гашуудаж тэнд амьдрагч хүн бүр хээрийн араатнууд огторгон шуудтай адил доройтож далайн загаснууд бас алга болж байна. 예, 이 3절에 보시면 이 땅이 슬퍼한다. 이 슬퍼한다는 것은 고통을 당한다. 그런 뜻입니다. Мгм. За тэгвэл энэ газар гашуудж байна гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол энэ газар гашуудж байна гэдэг нь тэр газар хүртэл зовж байна гэсэн үг байна. 이런 죄악으로 말미암아 그 땅에 사는 백성들이 고통을 당하고 또 거기에 사는 모든 그 피조물, 들짐승들, 공중에 나는 새도 다 고통을 당하고 쇠약해진다는 것입니다. Мгм. За тэн дээр харах юм бол газар гашуудж тэр газар гашуудж байна гэдэг нь зовж байна гэсэн юм. Тэгвэл ингэж зовж шаналж байгаа учраас тэр газар дээр амьдарч байгаа хүн хээрийн араатан огторгун шувууд хүртэл ингэж доройтож байна гэж хэлсэн байна. 이스라엘의 범죄로 인해서 자연 만물도 하나님의 징벌로 인해서 고통을 당하고 쇠약해진다는 것입니다. Израилийн гим нүглээс болоод байгалийн одоо тийм ээ одоо бурхны байг бүтээлүүд хүртэл ингэж зовж шаналж байна гэж хэлж байна. 이것이 하나님의 말씀에 불순종하는 이스라엘 백성들의 범죄로 인해서 자신들이 고통을 당한다는 것이고요. 첫 번째는. За тэгвэл ингэж Израилийн ард түмэн тийм ээ бурхны үгэнд дуулуургүй хандснаас болоод нэгдүгээрт нь тэд нар хүмүүс өөрсдөө зовж шаналж байгаа хэн 자신들이 살고 있는 그 환경, 그 땅에 살고 있는 모든 동물들까지도 식물들까지도 고통 가운데 처해지고 점점 쇠약해진다는 것입니다. гэтэл тэдний өөрсдийнх нь тэдний одоо амьдарч байгаа тэд нар өөрсдөө төдийгүй тэр газар амьдарч байгаа амьтад хүртэл зовж шаналж тийм ээ ядарч одоо тэр улам илүү доройтж байна гэж хэлсэн байна. 그래서 이 하나님의 백성들이 범죄로 인해서 하나님이 기근과 재앙을 그들에게 보내신다는 겁니다. Тийм учраас бурхны ард түмний энэ гим нүглээс болоод бурхан тэр ард түмэнд тийм ээ тэр одоо ард түмний гим нүглээс болоод тэнцээ ган гачиг өлсгөлөн тийм ээ тэр өөр чинь юу вэ? За ган гачиг өлсгөлөн газар хөдлөлтийг бий болгоно гэсэн байна. 그래도 그들이 하는 사업도 어려움을 당한다는 것입니다. Тэгээ зогсохгүй тэдний хийж байгаа бизнес ажил нь хүртэл тийм ээ
одоо хүнд хэцүү нөхцөлтэй асуудалтай учрах болно гэж хэлсэн байна. 그 육신도 약해져서 질병 가운데 고통을 당한다는 것입니다. Махан бие нь хүртэл сул дорой болж тийм ээ өвчин зовлонд баригдах болно гэж хэлсэн байна. 그들의 가정도 궁핍해지고 어려움을 당한다는 것입니다. Бидний гэр бүл нь хүртэл одоо зовж шаналж одоо улам илүү тийм ээ одоо зовлон амсах болно гэсэн байна. 그래서 나라 전체가 약해지고 쇠약해지고 큰 어려움을 당하게 된다는 것입니다. Тийм учраас улс орон өөрөө тийм ээ улс орон хүртэл одоо одоо хүнд хэцүү болж одоо улам илүү доройтох болно гэсэн байна. 이같이 하나님이 그 사랑하는 이스라엘 백성들을 징계하는 목적은 그들이 회개시켜서 하나님께 다시 돌아오라는 것입니다. Тийм учраас бурхан одоо өөрийн ард түмнийг тийм ээ одоо гимшээд бурханы өмнө буцаж ирээрээ гэж хүсэж байна. 자, 그럼 4절 한번 읽어봅시다. За тэгээд 4-р ишлэл дээр харах юм бол гисэн ч хинч бурууг бүү олог хинч бүү зэмлэг учир нь чиний ард түмэн тахилчтай тэмцэлдэж байгаа хүмүүс мэт юмаа гэсэн. 자, 4절의 말씀은 그 이스라엘 백성을 하나님의 말씀대로 바르게 인도할 그 제사장들이 결국은 큰 책임이 있다는 것입니다. За 4-р ишлэл маань өөрөө юу хэлээд байна вэ гэх юм бол Израилийн ард түмнийг зөвөөр удирдах тэр удирдагч тийм ээ тэр тахилчид л одоо хамгийн том хариуцлага байгаа гэж хэлж байгаа. 하나님의 말씀을 바로 가르쳐서 깨닫게 해서 백성들을 바른 길로 인도해야 될 제사장들의 그런 사명을 하나님이 바르게 하지 못하니까 책망을 하시는 겁니다. Израилийн ард түмнийг тийм ээ зөвөөр удирдах хөтлөж явах ёстой тахилч нар ажил үүргээ сайн хийж гүйцэтгэхгүй байгаа учраас энэ тахилч нарыг бурхан гэж зэмлэж байна. 그리고 더 나아가서 그 제사장들의 직무를 하나님이 더 이상 하지 못하도록 하나님이 심판하시겠다는 겁니다. За тэгээд зогсохгүй бурхан тийм ээ Израилийн ард бишээ тэр тахилч нарыг тийм ээ өөрсдийн үүргээ сайн гүйцэтгэж чадхааргүйгээр тэд нарыг ингэж чадхааргүй болгоно өөрсдийн ажил үүргийг гүйцэтгүүлж чадхааргүй болгоно гэж хэлж. 하나님의 일꾼들이 하나님의 말씀을 바르게 이렇게 가르치지 못하고 하나님의 말씀을 가지고 교회를 바르게 세우지 못하면 결국은 하나님은 그들을 징계해서 결국은 하나님 일을 못하게 하신다는 겁니다. Бурхны ажилчид бурхны ажлыг тийм ээ зөвөр хийхгүй байх юм бол бурхан тэднийг зэмлэж тийм ээ 책망해서 목사님. 하나님의 말씀으로 바르게 책망하고 바른 길로 인도하지 못하면 하나님께서 그들의 그 직무를 수행하지 못하게 하신다는 거예요. Хэрвээ тэр ард түмнийг зөв замаар хөтлөж удирдах өөрсдийн үүргийг хийж гүйцэтгэж чадахгүй байх бол бурхан тэдэнд өгсөн өөрийн одоо даалгаж өгсөн хариуцуулж өгсөн ажил үүргээ тийм ээ тэр ажлыг нь хийж чадхааргүйгээр үүргээ буцааж авах болно. 이와 같이 하나님께서는 제사장들의 죄를 책망하고 그들이 바로 회개하고 돌이켜서 이제부터라도 하나님의 말씀을 정직하게 바르게 전하라는 것입니다. За бурхан тийм учраас тэднийг юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол өмнөх тэр одоо зөв шударгаар хийж чадаагүй зүйлээ бурханы өмнө гимшээд одоо ч болохны бурханы өмнө үнэн шударгаар хий гэж хэлж байна. 그래서 결국은 이 하나님의 말씀을 제사장들이 바르게 전하지 못하니까 백성들과 이렇게 다툼이 벌어진다는 겁니다. Тийм учраас Израилийн ард түмэнд тийм ээ бурханы үгийг зөвөөр дамжуулж чадаагүй учраас ард түмэнтэй ингэж одоо маргаан зөрчилдөөн бий болно гэсэн байна. 왜냐하면 하나님께서 제사장들의 권위를 하나님이 다 하나님의 그 권위를 땅에 떨어뜨립니다. Яагаад вэ гэвэл бурхан тэр тахилч нарын нөгөө эрх гэдэг зүйлийг тийм ээ эрх мэдэл гэдэг зүйлийг бурхан бүгдийг нь газарт унгана гэж. 제사장들의 임무는 하나님의 말씀을 정직하게 바르게 전파할 때 그 권위를 하나님이 세워주시는 겁니다.
Дахилч нар өөрийн ажил үүргээ тийм ээ зөвөр хийж хэрэгжүүлэх үед л Бурхан тэднэрийн эрхийг тийм ээ дахилч нарын эрх мэдлийг улам илүү баттай одоо зогсоож өгдөг, бат болгож өгдөг байна. 그렇게 해서 하나님이 백성들로 하여금 존경을 받게 하시는 겁니다. Ингэж Бурхан тийм ээ одоо тэр дахилч нарыг ард түмний өмнө одоо тэр хүндэтгэлийг хүлээт хөөцээр одоо бий болгож өгдөг байна. 하나님의 말씀을 거짓되게 전파하고 하나님의 말씀을 바르게 전파하지 못하니까 백성들한테 멸시와 천대를 받는다는 것입니다. Аа Бурхны үгийг тийм ээ зөвөр хийж одоо зааж сургахгүй байгаа учраас тийм ээ эдгээр ард түмний өмнө хүртэл тэр хүндлэлийг хүлээж авахгүй тэр ард түмэн тахилч нартайгаа одоо тэмцэлддэг байна. 5절 한번 읽어보세요. За 5 дугаар эшлэл тиймээс чи өдрөөр бүдэрч иш үзүүлэгч бас чамтай хамт шөнөөр бүдрэх болно. Би чиний ихийг устгана гэсэн. 너는 낮에 넘어지겠고 너와 함께 있는 선지자는 밤에 넘어지리라. 내가 내 어머니를 멸하리라. 이렇게 말씀하셨습니다. За энэ дээр хэлэхдээ хэлж байна тийм ээ. Тиймээс чи өдрөөр бүдэрч иш үзүүлэгч бас чамтай хамт шөнөөр бүдрэх болно. Би чиний ихийг устгана гэж хэлсэн. 이것은 이스라엘의 종교 지도자들이 타락해서 하나님을 거역하는 그러한 잘못된 길로 간다는 것입니다. Энэ нь болохоор одоо Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдэж буруу замаар явж байгааг хэлж байна. 그래서 그들은 낮에도 낮에 넘어지겠고 이건 실족입니다. 죄 가운데 넘어지는 거예요. За тэгвэл энэ өдрөөр бүдэрч гэж. Энэ нь юу юм бэ гэх юм бол тэр гим нүгэл дотроо бүдэрч, гим нүгэл дотроо унахыг хэлж байна. 선지자는 또 밤에 넘어진다. 이것도 죄 가운데 넘어지는 겁니다. Гэтэл иш үзүүлэгч нар нь яасан бэлээ? Бас шөнөөр бүдэрч гэсэн байгаа тийм үү? Чамтай хамт шөнөөр бүдэрч. Тэгвэл бүдэрнэ гэдэг маань ерөөсөө тэр гим нүгэлт үйлдэхийг хэлээд байна. 그래서 종교 지도자들과 이 선지자들의 죄로 말미암아 그 이스라엘 백성, 어머니 같은 이스라엘 나라가 결국은 하나님의 심판으로 멸망을 당한다는 것입니다. За тийм учраас Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо тэр шашны одоо тэргүүлэгчийн хувьд гэх юм уу те одоо энэ эхийг нь устгана гэдэгтэй адилхан тэр Израилийг их мэт одоо тэр шашны тэргүүлэгч итгэгчдийн хувьд бол ихтэй нь адилхан бөгөөд тэр Израилийг хүртэл устгах болно гэж хэлж байгаа. 예. 이와 같이 이스라엘 그 백성들이 종교적인 지도자 또 선지자들의 이 죄로 말미암아 나라가 하나님의 심판을 받게 된다는 엄중한 경고입니다. Ингэж Израилийн ард түмэн хүртэл тийм ээ ингэж тэр гим нүглээс болж шийтгэх болно гэдэг нь бол маш одоо ноцтой анхааруулга тэднэрт өгөгдөж байгаа. 우리 하나님의 일꾼들의 그 사명이 얼마나 중요한지 모릅니다. Тийм учраас Бурхны ажилчид болох бидний үүрэг тийм ээ ямар их чухал вэ гэдэг нь одоо эндээс харагдаж байна. 여러분이 사명을 우리가 정직하게 진실하게 잘 감당하면 가정을 살리고 또 그 가정을 살리고 교회를 살리고 나라를 살릴 수가 있는 것입니다. Тийм учраас та нар өөрсдийн үүргээ маш сайн биелүүлж тийм ээ одоо өөрсдийн ажлаа сайн хийх юм бол та бүхэн улс орноо тийм ээ гэр бүлээ аварч чадах нэ. 그러니 우리의 사명이 얼마나 중요하고 막중합니까? Тийм учраас бидний энэ үүрэг тийм ээ хичнээн чухал бас хичнээн одоо юу гэх юм одоо онцгой байх нь. 우리가 세 가지 1절에 나오는 세 가지죠. 진실과 그다음에 인애와 하나님을 바로 아는 지식으로 우리가 무장을 해야 됩니다. Тийм учраас бид нар нэгдүгээр ишлэлтэй адилхан одоо итгэмжт бөгөөд Бурхны тэр инрэл хийгээд хайраар дүүрэн Бурхныг мэдэх мэдэлгээр тийм ээ өөрийгөө зэвсэглэх хэрэгтэй байна. 자, 두 번째 대지입니다.
За хоёрдугаар сэдв. 하나님의 백성이 지식이 없으므로 버림을 당한다. Бурхны ард түмэн тийм ээ Бурхныг таньж мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод хаягдах болно гэсэн. 6절부터 10절까지입니다. Энэ нь болохоор 6-аас 10 дугаар ишлэл. 우리가 하나님의 일꾼들이 하나님을 아는 지식이 없다면 결국은 무시를 당하고 멸시를 당합니다. Хэрвээ бид нар Бурхныг одоо ард түмэн гэж хэлэгдэж байгаа бид нар тийм ээ Бурхныг мэдэх мэдлэггүй байх юм бол ямар их одоо доромжлогдож ямар их одоо дорд үзэгдэх болоо. 우리가 항상 명심해야 됩니다. Тиймээс бид нар үргэлж болгоомжтой 안хааралтай байх хэрэгтэй байна. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 배우고 그 말씀으로 우리가 교회를 잘 인도해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхны үгэнд сайн суралцаж тэр Бурхны үгээр чуулганыг тийм ээ маш сайн удирдах явах хэрэгтэй байна. 여러분 존경을 받습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол та бүхэн хүндлэгдэх болно. 여러분을 통해서 하나님의 일을 이렇게 잘 되도록 하나님이 도와주십니다. Та нараар дамжуулан Бурхны ажил илүү сайн амжилттай байхын тулд Бурхан та бүнэрт маш сайн одоо Бурхан та нарт туслах болно. 그래서 우리가 이 성경을 배우는 이 시간이 굉장히 중요한 시간입니다. Тийм учраас бидний хувьд тийм ээ Библийг сурж байгаа энэ цаг бол маш чухал цаг байна. 자, 6절 한번 읽어보세요. За 6 дугаар ишлэл Хосия 4:6. Миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан. Та нар мэдлэгээс татгалзсан учраас би ч бас та нарыг миний тахилж байхаас татгалзах болно. Та нар Бурхныхаа хуулийг мартсан болохоор би ч бас та нарын хүүхдүүдийг мартах болно. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 하고 이렇게 경고합니다. Энэ дэр миний ард түмэн тийм ээ? Миний ард түмэн мэдлэг дутснаас болж устгагдсан гэж хэлж байгаа. 그러니까 이 하나님의 백성들이 가장 중요한 것은 하나님을 바로 아는 지식이 있어야 된다는 겁니다. Тийм учраас Бурхны ард түмний хувьд одоо хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхныг мэдэх тэр мэдлэг бол одоо маш их чухал байна. 이것이 있어야만이 우리가 하나님께 축복을 받을 수가 있어요. Энэ байж ижил тийм ээ бид нар Бурхны өмнө тэр ёроолыг авч чадах нь. 그래서 이 하나님의 일꾼들은 자신이 섬기는 교회에 사람이 적든 많든 하나님의 말씀을 정직하게 바르게 잘 가르쳐 줘야 됩니다. Тийм учраас Бурхны ард түмэн бол ерөөсө Бурханд итгэдэг хүмүүс тийм ээ. Бурхны их байна уу, бага байна уу, ерөөсөө хамаагүй итгэмжтэйгээр Бурхны үгийг одоо дамжуулах хэрэгтэй байна. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버린다 하나님이 경고하십니다. Тийм учраас Бурхан юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол та нар мэдлэгээс татгалцсан учраас би ч бас та нарыг миний тахилж байхаас татгалцах болно гэсэн. 하나님의 말씀을 버렸다는 것입니다. Бид нэр Бурханы үгийг хайсан гэж байгаа. 이 하나님의 말씀을 버린 것은 곧 하나님을 버리신 거나 다름이 없습니다. Тэр Бурханы үгийг хайсан гэдэг маань одоо өөрөөр хэлбэл Бурханыг хайсантай адилхан. 그러니까 하나님도 나도 너희를 버리겠다는 거죠. Тийм учраас Бурхан би ч гэсэн та нарыг хайна гэж хэлсэн байна. 하나님이 버린다는 것은 곧 하나님이 심판하시고 망한다는 것입니다. Бурхан хайна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх мэт Бурхан тэднийг шийтгэж Бурхан тэднэр одоо устгах болно гэсэн үг байна. 이와 같이 이스라엘 백성들이 우상을 섬기며 우상을 따라가다가 결국은 하나님의 심판으로 망하게 되는 것은 바로 그 원인이 뭡니까? 하나님을 바로 아는 지식이 없었기 때문에 그렇게 된다는 것입니다. Үүний адилаар одоо юу гэдэг Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо шүтэж буруу замаар явснаасаа болоод мөхсөн шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол ерөөсөө Бурхныг мэдэх тэр мэдлэггүйгээсээ болоод тэд нар Бурхныг мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод одоо буруу замаар явцгаасан байна. 제사장들의 직무를 하나님이 박탈하신다는 겁니다. 제사장들을 버리겠다는 겁니다. Бурхан тийм ээ тэр тахилч байхаас татгалзаж байна гэж. Тэгвэл Бурхан тэднэр тахилчийн үүргийг тэднэрт өгөхгүй тахилчдыг хүртэл тийм ээ одоо хаях болно гэсэн. 하나님의 말씀을 버린 제사장들을 하나님이 더 이상 용서하지 않겠다는 겁니다.
Бурхны үгийг хайсан тахилч нарыг тийм ээ. Бурхан дахиж тэднийг өршөөж уучлахгүй гэж хэлж байна. 하나님께서는 하나님을 존중히 여기는 제사장을 하나님이 축복하십니다. Бурхан өөрийг нь хүндэлдэг тийм ээ. Өөрийг нь хайрладаг хүмүүсийг бурхан өрөөдөг. 그러나 하나님의 말씀을 버리고 하나님의 이름을 멸시하는 제사장들은 하나님이 버리신다고 했어요. А гэтэл бурхны үгийг хайж бурхныг дорд үздэг тийм ээ. Одоо үл тоомсордог ард түмнийг бол бурхан одоо хайна гэсэн баг. 그래서 더 이상 제사장이 그 직무를 할 수 없도록 하나님이 심판한다는 거예요. Тэгээд тэр тахилч хүн өөрийн үүргээ гүйцэтгэж чадхааргүйгээр бурхан тэдний ажил үүргийг одоо хураана гэсэн. 그리고 하나님의 말씀, 율법을 잊어버렸으니 나도 내 자녀들을 하나님이 잊어버리겠다는 겁니다. Тэгээ бурхан юу гэж хэлж байна гэх юм бол та нар бурханыхаа хуулийг мартсан болохоор би ч бас та нарын хүүхдүүдийг мартах болно гэж хэлсэн. 더 이상 하나님의 말씀을 버린 그 제사장들의 자녀를 하나님이 축복하지 않겠다는 것입니다. Аха, энэ маань юу гэж хэлж байна гэх юм бол бурхны үгийг хайсан тийм ээ. Тэр тахилчдын үр өдмийг хүртэл бурхан хаях болно гэж хэлж байгаа. 이와 같이 하나님께서는 하나님의 말씀의 직무를 맡은 이 제사장들의 죄를 엄중하게 경고하시고 그들의 자녀들도 하나님이 심판하겠다는 겁니다. Бурхны үгийг хайсан тийм ээ. Бурхны хуулийг хайсан тэр хүмүүсийн үр хүүхдүүдийг хүртэл бурхан маш ноцтойгоор, хатуугаар тийм ээ одоо шийтгэх болно гэж хэлсэн байна. 그래서 이 6절 말씀은 이 제사장들의 직무를 하나님의 박탈함으로써 결국은 이스라엘 민족이 멸망을 당한다는 엄중한 그 경고의 말씀입니다. Тийм учраас 6 дугаар ишлэл нь ерөөсөө юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр тахилч нар хүртэл өөрсдийнхөө тахилчийн үүргийг умартсан учраас тийм ээ. Үүргээ умартсан учраас тэдний одоо гим нүглхийг энэ гим нүглээс нь энэ буруугаас нь болоод Израилийн ард түмний хүртэл одоо ингэж хүн дээр шийтгэх болно гэж хэлж байгаа. 이 성경 말씀은 하나님의 백성들이 하나님 앞에서 거룩하게 살아갈 수 있는 삶의 원리와 그 원칙을 제공해주는 귀한 말씀들입니다. Энэ Библийн үгс бол тийм ээ одоо энэ бурхны 하나님의 성경 말씀은 목사님 뭐라고 하셨죠? 네. 성경 말씀은 예, 하나님의 그 거룩한 말씀, 이 거룩한 말씀을 주신 목적은 하나님의 백성들이 거룩하게 살아갈 수 있는 그 생활의 원리로 주셨다 그 말이에요. Энэ ариун үг бол тийм ээ бурхны ард түмний тэр ард түмэн хүртэл бурхны үгийн дагуу ариунаар амьдрах тэр нөхцөл байдлыг одоо бүрдүүлж өгсөн байна. 우리 하나님의 백성들은 하나님의 말씀의 원칙에 따라서 하나님의 말씀의 원리에 따라서 우리가 거룩하게 살아야 됩니다. Тэгвэл бурхны ард түмэн болох бид нар ч гэсэн бурхны үгийн дагуу тийм ээ тэр бурхны үгийн тэр үндэс суур тийм ээ тэр хуулийн дагуу бид нар итгэмжтэйгээр шударгаар амьдрах хэрэгтэй байна. 이와 같이 하나님의 말씀을 버린다는 것은 또 하나님의 백성으로서의 축복을 포기하겠다는 것 마찬가지입니다. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бид нар бурхны үгийг хайна гэдэг маань тийм ээ бурхны тэр ёроолыг хүртэл хайна гэж байгаатай адилхан байна. 더 이상 우리는 하나님을 섬기지 않겠다는 그런 아주 하나님을 대적하는 그런 아주 무서운 죄입니다. Тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлбэл бид нар ч гэсэн тийм ээ бурхны өмнө одоо очихгүй бурхныг хүртэл хайна гэж хэлж байгаа маш аимшигтай одоо буруу зүйл ахна. 그러니까 이 하나님의 말씀을 버리고 하나님을 떠난 죄는 아주 심각한 그러한 정말 무서운 죄입니다. Тиймээс бурхны үгийг хайна гэж байгаа энэ одоо үг бол энэ байдал бол тийм ээ маш аимшигтай гим нүгэл мөн бахнэ
실제 한번 읽어주세요. 7절. За 7 дугаар ишлэл. Тэд олшрох тусам байж байгаа. Тэд олшрох тусам миний эсрэг улам их нүгэл үлдэж байв. Би тэдний яруу алдрыг ичхүүрээр солино. 네, 이 그들은 번성할수록 내게 범죄한다고 말씀하고 계십니다. Тэд нэр олшрох тусам миний өмнө тийм ээ. Одоо гим нүгэл үлдэж байна гэж хэлж байгаа. 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님의 축복으로 이렇게 번성하게 됐는데 그 하나님께 감사하지 못하고 오히려 우상을 섬기며 우상을 따라가는 그런 죄를 짓는다는 것입니다. Мгм. Израилийн ард түмэнд одоо өсөж, төлжиж олон болох тусам тэд нэр шүтэж улам илүү тэр бурхнаас холдцоож байсан баг. 근데 하나님이 축복으로 번성하고 이게 잘 되게 해 주셨는데 오히려 그들은 방탕하고 더욱 죄를 짓는 길로 나간다는 것입니다. Мгм. Израилийн ард түмэн бурхны өмнө тэр ивэлийг аваад тийм ээ улам илүү итгэмжтэйгээр явах ёстой байтал илүү их харинд тэд нэр гим нүгэл үйлдэж тэр буруу замаар явцгааж байгаа. 그래서 이 신명기 8장에도 하나님께서 모세를 통해서 미리 경고의 말씀을 주셨습니다. Тийм учраас дэд хуультлын 8 дугаар бүлэг дээр харах юм бол бурхан тэр Мосегоор дамжуулан ард түмэнд хүртэл анхааруулгыг өгдөг. 이스라엘 백성들이 앞으로 가나안 땅에 들어가서 하나님의 축복으로 번성하고 잘 될 때에 교만하지 말라고 했습니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ бурханы өмнө одоо өрөөлийг аваад сайн сайхан явах цагтаа бардамнаж болохгүй гэдэг анхааруулгыг тэднэрт өгсөн. 하나님이 축복으로 하나님의 은혜를 베푸셔서 그렇게 번성하고 잘 살게 됐다는 것을 잊지 말라는 것입니다. Бурхны өрөөлөөр тийм ээ улам илүү амжилттай сайн сайхан явж бурхны ивэл өрөөлөөр ийм сайхан байгаа гэдгээ тийм ээ мартаж болохгүй гэж бурхан тэднэрт хэлсэн. 그러나 하나님을 잊어버리고 내 힘으로 내가 번성하고 잘 살게 되었다. 이렇게 교만하게 되면 하나님을 잊어버린다는 것입니다. Мгм. Гэтэл бурхныг мартаж тийм ээ би өөрийн хүчээр ингэж өдий зэрэгт явж байна гэж ярих юм бол тэр хүн бардан болох болно гэж хэлсэн. 그래서 예수를 믿는 이 기독교를 믿는 예, 그 많은 나라가 처음에는 하나님을 잘 진실하게 순종을 했습니다. Мгм. Тийм учраас анхандаа тийм ээ одоо Христэд итгэдэг олон улс орон одоо маш сайн сайхан явж байсан. 그래서 하나님이 그들에게 축복을 해줘서 그들이 번성하고 잘 되게 해주십니다. Гэтэл бурхан тэднийг өрөөж тийм ээ улам илүү амжилттай одоо сайн сайхан болгож өгсөн. 근데 이 번성할수록 그들에게 하나님이 축복해 줄수록 그들은 오히려 하나님의 은혜를 잊어버리고 이렇게 하나님을 말씀을 버리고 떠난다는 것입니다. Ингэж бурхан тэднийг тийм ээ өрөөж амжилттай сайн сайхан болгож өгөх тусам тэдгээр хүмүүс бурханы тэр ивэлийг мартаж бурханыг одоо хайж байгаа. 이것이 과거의 이스라엘 백성들의 역사입니다. Энэ бол өмнөх тийм ээ тэр Израилийн ард түмний түүхэнд бүр ингээ бодтой байна. 그 역사가 오늘날에도 계속 반복되고 있습니다. Тэгвэл тэр түүх өнөөдөр ч гэсэн үргэлжилсээр байгаа. 우리 그 한국도 정말 이렇게 번성하고 하나님이 축복을 해주셔서 잘 살게 됐는데 오히려 하나님과 멀어지고 세상과 벗이 되고 하나님을 말씀을 버리는 교회들이 많이 이렇게 참 있습니다. Гэтэл өнөөдөр Солонгос хүртэл тийм ээ одоо бурхны тэр өрөөлийг аваад маш амжилттай сайн сайхан явж байтал одоо эсэргээрээ тэр бурхныг хаяад одоо буруу замаар явж байгаа чуулган маш их байгаа. 그래서 하나님 앞에 주일날 예배 드리는데도 멀어지고
기도하는 것도 멀어지고 하나님을 섬기는 것도 멀어지는. Тийм учраас эзний өдөр бурхны өмнө мөргөл өргөхдөө тийм ээ одоо залбирлаасаа холдож тэр мөргөл өргөхөө болж ин хүмүүс одоо их болсон байна. 그렇게 되면 그들의 번성하고 잘 된 것이 오히려 부끄러움과 수치가 된다는 것입니다. Хэрвээ ингэх юм бол тэдний нөгөө амжилттай сайхан явж байгаа байдал нь тийм ээ үнэхэрийн тэдний ичгүүр болж хувирах болно. 과거의 이스라엘 백성들의 이런 역사가 오늘날에도 이 불신앙이 오늘날에도 똑같이 예, 반복되고 있다는 것을 우리는 명심해야 됩니다. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн бид нар тэр Израилийн ард түмний тийм ээ энэ гим нүгэлтэй байдал нь өнөө үед ч гэсэн яг адилхан давтагдж байна гэдгийг бид нар илүү сайн мэдж явах хэрэгтэй. 기도합니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 호세아 말씀을 저희들에게 잘 깨닫도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Ариун бурхны эзэмд бид нэр Хосея номыг маш сайн ойлгож чадахын тулд та биднэрт тэр ойлголтыг өгөөч. 저희들이 진실이 없음을 깨닫게 하시고 또 Биднэрт 하나님의 인애가 없음을 итгэмжит байдал, бурхны инрэл байхгүй байгааг та биднэрт ойлгуулж. 또 하나님을 바로 아는 지식이 부족한 것을 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхныг зөвөр таньж мэдэх мэдлэг байхгүй байгаад та биднэрт ойлгуулж өгөөч. 저희들에게 꼭 필요한 것이 진실과 인애와 하나님을 바로 아는 이 지식이 필요합니다. Биднэрт бурхны итгэмжит байдал, инрэл тэр бурхныг зөвөр таньж мэдэх тэр мэдлэг биднэрт хэрэгтэй байна. 하나님의 은혜와 도우심으로 저희들에게 이렇게 하나님의 귀한 말씀을 배우게 해 주심을 감사드립니다. Бурхны нэгүүлсгээд бурхны тусламжтайгаар биднэрт бурхны гайхалтай энэ үгнээс суралцах боломжийг өгч байгаад сургаж байгаа талархаж байна. 저희들이 호세아서의 말씀을 통해서 진실한 마음을 회복시키고 인애 하나님의 사랑을 회복시키고 하나님을 바로 아는 지식으로 저희들을 세워 주시옵소서. Бид нэр үнэхэрийн бурхны талаар бурхан бол итгэмжт гэдгийг таньж мэдэж бурхны хайраар дүүргэгдэж бурхны улам илүү таньж мэдэх тэр мэдлэгээр биднийг улам дүүргэж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 이 시간은 8절 한번 읽어보세요. 8절. За 8 дугаар ишлэл. Тэд миний арт түмний нүглээр хооллож өөрсдийн хүслээ хууль бос байдал руугаа чиглүүлж байна. 자, 이 8절의 이 말씀을 우리가 좀 잘 이해를 해야 됩니다. За бидний 8 дугаар ишлэлийн үгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 예. 호세아 당시에 제사장들이 이런 죄를 상습적으로 계속해서 짓고 있다는 것입니다. Хосеягийн үед тийм ээ энэ тахилч нар эдгээр гим нүглийг одоо үргэлжлүүлээд үйлцээр байсан бахна. 제사장들의 그 직무는 범죄한 백성들이 속죄하기 위해서 그들을 속죄 제물을 받아가지고 그들의 죄를 속죄해주는 그런 사명이죠. Тахилч нарын үүрэг юу вэ гэх юм бол гим нүгэлтэй ард түмэн тийм ээ тахилын амьтныг авчираад тахил өргүүлэхээр одоо амьтнууд малаа тийм ээ одоо тахилч нарт өгөхөд тэдний өмнөөс тэр тахилыг өргөж өгдөг ийм одоо үүрэгтэй хүмүүс байгаа тийм үү? 그래서 그들의 죄를 속죄할 때 그들이 이제 다시는 그런 죄를 짓지 않도록 이렇게 하나님의 말씀으로 잘 권면해 줘야 됩니다. Тиймээс тэд нэр бурхны өмнө ирээд тэр тахил өргөхөд тийм ээ дахин тэднийг тийм гим нүгэл үйлдүүлэхгүй тул
тэднийг Бурхны үгээр маш сайн одоо зөвдөж сургамжлах хэрэгтэй байна. 죄가 반복되지 않도록 정신 차리게 해서 다시는 그런 죄를 짓지 않도록 잘 하나님의 말씀으로 깨우쳐 줘야 됩니다. За тийм учраас тэр Бурхны үгээр мэ дахин дахин гим нүгэл давтан тэр нэг гим нүглийг үйлдэл байхгүй тул тэд нарыг үгээр одоо илүү сэргээж өгөх хэрэгтэй байна. 근데 이 8절의 내용이 뭡니까? 이 8절의 말씀을 보면 전혀 그렇지 않습니다. А гэтэл 8 дугаар ишлэлийг харах юм бол ард түмэн ерөөсөө тийм биш байна. 오히려 제사장들은 백성들이 죄를 많이 져가지고 속죄 제물을 많이 가져오기를 은근히 마음으로 바란다는 겁니다. Гэтэл тэр дахилч нарын дотор бодол нь ямар байна вэ гэх юм бол ард түмний гим нүглийг буруутгах биш тийм ээ, харин ч ард түмнийг илүү их тэр дахил авчир гэж одоо хүсэж байгаа. 이 제사장들의 마음이 백성들이 오히려 범죄를 많이 해서 속죄 제물을 많이 가져와서 자기들이 그 제물을 많이 먹기를 원한다는 것입니다. Гэтэл дахилч нарын хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэх юм бол ард түмэн тийм ээ маш их гим нүгэл үлдээд одоо нүглийн төлөөх тахилыг тийм ээ маш ихийг олныг авчраасаа гэж хүсэж байгаа. 이 얼마나 가증스러운 죄입니까? Тэгвэл энэ хичнээн балиар тийм ээ одоо муухай гим нүгэл вэ. 참 오늘날에도 이러한 제사장들의 범죄가 이 교회 안에서 반복되고 있습니다. За тэгвэл өнөө үед ч гэсэн энэ тэр дахиалч нарын энэ гим нүгэл одоо дахин дахин одоо давтагцаар байгаа. 우리 하나님의 일꾼들은 이 재물, 우리가 이 세상의 욕심 때문에 재물 얻을 욕심으로 우리가 하나님의 일을 하면 안 됩니다. Тийм учраас Бурхны ажилчид бид нар бол тийм ээ Бурхны ажилчид бид нар тэр эд хөрөнгөтэй болохын тулд ийм шунлаар Бурхны ажлыг хийж болохгүй. 우리 예수님께서도 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다고 했습니다. Тийм учраас Есүс хүртэл хэлсэн тийм ээ одоо эд хөрөнгө хийгээд Бурханд одоо нэг дор үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн байгаа. 정말 우리 하나님의 일꾼들은 이 재물의 욕심을 내 가지고 우리가 하나님의 일을 한다는 것은 정말 가정스럽고 수치스러운 일들입니다. Тийм учраас бид нар Бурхан хийгээд тэр сүм Бурханы үг хийгээд тэр эд хөрөнгөд зэрэг үйлчилж байна гэвэл энэ үнэхээр үгээр хэлхийн аргагүй одоо ичгэвтер зүйл ахна. 우리는 택한 백성들이 영혼을 구원하기 위해서 그들이 영혼을 위해서 우리가 헌신하고 봉사하고 수고하는 것입니다. Бидний хувьд бол тийм ээ тэр хүмүүсийн тэр сүнсний төлөө өөрсдөө золиослож өөрсдөө хичээж зүтгэж хөдөлмөрлөдөг байх нэ. 그런데 이스라엘 백성들을 인도하는 제사장들이 오히려 그 이스라엘 백성들이 죄를 지키를 은근히 바라는 거예요. 죄를 더 많이 져서 속죄제물을 더 많이 가져오기를 바란다는 것입니다. Гэтэл Израилийн ард түмний хүсэж байгаа зүйл нь юу гэх юм бол Бурхны өмнө ирээд хөгшин залууг түмэн ирээд Бурхны өмнө мөргөл өргөх юмсан гэж. Гэхдээ тэр мөргөл өргөхийг нь тэр дахил өргөхийг нь одоо тахилч нар бол тийм ээ одоо илүү их шуналтайгаар хүлээдэг гэж ойлгож байна. 근데 이 제사장들은 자신들의 그 이기적인 재물의 욕심을 채우기 위해서 백성들이 더 많이 죄를 지어서 속죄 제물을 가져오라는 그걸 바라고 있다는 것입니다. Тэгвэл энэ Израилийн тэр тахилч нар бол тийм ээ өөрсдийнхөө тэр шунал хүслээсээ болоод Израилийн ард түмнийг илүү их тийм ээ тахил авчраасаа илүү ихийг одоо ихийг авчирч өргөөсөө гэж тэр хүсэх болсон байна. 자, 이렇게 되면 제사장들이 권위가 땅에 떨어지고 백성들한테 멸시와 천대를 받게 되어 있습니다. Хэрвээ ийм болж хувирах юм бол одоо тахилч нарын нэр хүнд маш их доогуур болж тийм ээ одоо нэг ясны Монгол хэллэгээр бол нав суунаад
нав сунж ард түмэн тэднийг хүртэл хүндлэхэ болох болно. 그래서 이 구절 말씀 읽어보세요. За тэгвэл 9-р ишлэл дээр нь юу гэж хэлж байна гэх юм бол 9-р ишлэл энэ нь ард түмэн шиг тахилч шиг байх болно. Тиймээс би тэднийг замуудынхын төлөө шийтгэж тэдний үйлсийн төлөө тэдэнд хариу төлөх болно гэсэн. 자, 이런 죄로 말미암아 제사장들이 오히려 이제 보통 백성들과 같이 된다는 것입니다. 보통 백성들의 그러한 수준으로 떨어진다는 것입니다. За тэгвэл эдгээр гим нүглээсээ болоод нөгөө тахилч нар тийм ээ. Тахилч нар энгийн одоо иргэдтэй адилхан болох болно гэж хэлж байгаа. 하나님은 그들의 행실대로, 하나님은 그의 행위대로 하나님은 심판하시겠다는 것입니다. Харин бурхан тэдний үйлсийн дагуу бурхан тэднийг шийтгэх болно, шүүх болно гэж хэлж байгаа. 자, 오늘날에도 이런 참 가증스러운 그 거짓된 하나님의 일꾼들이 많이 있다는 것입니다. Тэгвэл өнөө үед ч гэсэн одоо ийм худал хуурмаг тийм ээ ард түмэн худал хуурмаг бурханы ажилчид одоо маш их байгаа гэсэн үг байна. 여러분 분별을 할 줄 알아야 됩니다. За тийм учраас та бүхэн одоо дотор нь маш сайн ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 여러분 목사라고 해서 다 같은 목사가 아닙니다. За та нар пастор байлаа гэ та нарын нэг нь пастор байлаа гэд бүгдээрээ яг адилхан пастор болцсон гэсэн үг биш ээ. 거짓되고 가증스러운 목사들이 얼마나 많이 있다는 걸 아셔야 됩니다. Худал хуурмаг тийм ээ үнэхээр үл бүтэх пасторууд хичнээн их байгаа вэ гэдгийг бид нар маш сайн бодох хэрэгтэй. 그들은 자기들의 이기적인 욕심을 채우기 위해서 끊임없이 거짓말로 사람을 미혹하고 사람을 속인다는 것입니다. Тэдгээр тахилч нар тийм ээ одоо эсний ард түмнийг тасралтгүй хуурч мэхлэж үнэхээр тэдэнд одоо тасралтгүй залилсаар байх болно. 마태복음 24장에는 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. За Матай 24 дугаар бүлэг дээр Есүс ингэж хэлсэн байна. 마지막 때 조심하라 했습니다. 마지막 때 조심하라. Эцсийн үеүүдэд, эцсийн өдрүүдэд болгоомжтой байгаарай гэж хэлсэн. 많은 사람들이 그리스도의 이름으로 와가지고 하나님의 백성들을 속인다고 했습니다. Олон хүмүүс тийм Христийн нэрээр ирээд Бурхны ард түмнийг одоо хуурч мэхлэх болно гэж хэлсэн. 사람에게 미혹을 받지 않도록 주의하라. 주의하라. Тийм учраас хүнд уруу татагдахгүй тул болгоомжтой бай гэж хэлсэн байна. 마지막 때가 지금 마지막 때 아닙니까? 얼마나 이 거짓 일꾼들이 광명한 천사로 가장을 해가지고 그리스도의 이름을 가지고 하나님의 백성들을 미혹하고 또 그들을 죄짓게 하고 있습니다. Гэтэл худал хуурмаг гэж үзүүлэгч нар яаж байна вэ гэх юм бол Христийн нэрээр ирээд тийм ээ ард түмнийг хуурч мэхлэж ингэж одоо тэднийг залилж гим нүгэл үйлдүүлж байна. 제가 오랫동안 잠언 말씀을 가르쳐 주셨죠? 잠언 말씀을 제가 가르쳐 За 줬습니다. өнгөрсөн одоо хичээлийн жилүүдэд гэх юм бол хичээлүүдийн үед одоо сургаалт төгсийг маш ихээр зааж байсан тийм ээ. 그 잠언 말씀은 하나님의 백성들이 이 땅에서 살아가는 생활 방식을 말하는 것입니다. 생활 방식. За сургаалт төгс ном маань болохоор энэ дэлхий дээрх амьдралыг тийм ээ энэ дэлхийн амьдралд хэрхэн хандах ёстой вэ гэдгийг одоо маш тодорхой харуулж өгсөн ном байна. 생활 방식을 따르지 않는 일꾼들은 우리가 주의해야 됩니다. Бурхны одоо юу гэдэг 내 목사님 다시 하나님의 말씀으로 살아가는 생활 방식, 그 생활 방식을 따르지 않는 이 거짓된 일꾼들을 우리가 주의해야 된다는 말이에요. За тийм учраас бид нар яах ёстой вэ гэх юм бол ерөөсө бурхны замаар явдаггүй, бурхны арга барилаар явдаггүй, хийдэггүй тэр одоо эзний тахилч нар гэж байгаа тийм ээ энэ тахилч нараас бид нар болгоомжлох хэрэгтэй байна. 우리 하나님의 일꾼들은 사람의 미혹을 받지 않도록 매우 매우 조심하고 주의해야 됩니다.
За тийм учраас Бурхны ажилчид Бурхны боол бол тийм ээ буруу замаар орохгүй тул буруу одоо хүний заахыг сонсгүй тулд маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. 잠깐만요. 전원이 좀. 네. 됐습니다. За үргэлжлүүлье. 자, 그러니까 우리가 하나님의 일을 하는 데 있어서 특별히 주의할 것은 사람에게 미혹받지 않도록, 사람의 미혹을 받지 않도록 매우 주의해야 됩니다. Мгм. За тийм учраас бид нар Бурхны ажлыг хийх явцдаа тийм ээ бидний маш их болгоомжлох ёстой зүйл маань юу вэ гэх юм бол тэр хүний хуурам мэхлэлтэндээс одоо болгоомжлох хэрэгтэй байна. 그래서 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있다고 그랬어요. За тэг олон хүн та нарыг одоо сайрхаад магтаад байх юм бол та нар болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. 그러나 참된 하나님의 종들은 그들의 죄를 사랑하는 마음으로 책망하고 바른 길로 인도하는 그러한 일꾼들입니다. Тэгвэл эзний жинхэнэ боол гэж ямар хүн бэ гэх юм бол тэдний алдаа зөрчлийг харж зөвөр одоо хараад зөвөр зэмлэж чаддаг ийм хүмүүсүүд одоо бурхны эзний жинхэнэ боол байх нэ. 자, 10절 말씀 읽어보세요. 10 дугаар ишлэл 10. Тэд идэх боловч ханахгүй. Тэд биеэ үнэлэх боловч олшрохгүй юм. Учир нь тэд эзэнд анхаарал хандуулахаа болжээ. 자, 그들이 먹어도 배부르지 아니하며 했습니다. За тэд нэр идэх боловч яасан бэ гэхээр ханахгүй гэсэн байна. 그들이 아무리 많이 먹어도 배부르지 않다는 것은 만족함이 없다는 것입니다. Тэд нэр идэх боловч тийм ээ хичнээн идсэн ч одоо ханахгүй чадахгүй гэдэг маань юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол идсэн ч гэсэн тэдний сэтгэл нь ханахгүй гэсэн үг. 예. 하나님의 백성들이 범죄하고 하나님을 떠나게 되면 아무리 좋은 음식을 먹어도 마음의 심령에 기쁨이 없다는 거예요. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол хичнээн одоо бурхны боол тийм ээ идэж уусан ч амттай сайхан хоол идэж уусан ч тэдний зүрх сэтгэл дотор нь тэр баяр хөөр гэдэг зүйл байхгүй байх болно гэж. 아무리 좋은 것을 많이 가져도 그것이 심령에 기쁨이 되지 않는다는 것입니다. Хичнээн сайхан зүйлс тэдний дотор их байсан ч гэсэн тэр зүрх сэтгэл нь ханахгүй байх нь тийм ээ. 그래서 전도서에서는 솔로몬이 세상에서 가장 좋은 것들을 많이 갖고 이렇게 살았지만 하나님을 떠나니까 모든 것이 헛되도다 이렇게 고백하고 있습니다. А Соломон тийм ээ одоо энэ дэлхий дээр амьдрахдаа маш их одоо хамгийн сайхан зүйлийг тэр авч амьдарч байсан бөгөөд тэр энэ амьдрах хугацаанд юу гэж байсан бэ гэвэл энэ амьдрах хугацаагаа хоосон гэж хэлж байсан байна. 자, 하나님의 백성들이 음행했습니다. 하나님을 떠나서 우상을 숭배하고 영적인 그런 음행을 따라서 살았죠. Израилийн ард түмэн бурхнаас солдоод бурхнаас салаад тийм ээ одоо садар самууныг үйлдсэн бөгөөд энэ нь одоо сүнсний садар самуун байдлыг одоо үйлдсэн байна. 예, 그들이 하나님을 버리고 우상을 섬기고 우상을 따라갔지만 그 수요가 늘지 못했다고 했습니다. 번성하지 못했다고 했습니다. Тэд нэр бурхныг одоо хайж тийм ээ садар самууныг үйлдсэн боловч тэд олширхгүй юмаа гэж одоо 10-ийн 2 дугаар өгүүлбэр дээр байгаа. 하나님의 말씀은 하나님의 명령을 잘 지키고 순종하면 살고 번성한다고 분명히 약속해 주셨습니다. За бурхны амлалт бол юу гэсэн бэ гэх юм бол бурхны үгэнд итгэж бурхны үгийг дагаж дуулууртаа явах юм бол заавал тэр амжилтыг бурхан өгөх болно гэсэн байна. 그러나 하나님을 버리고 우상 숭배하고 세상을 따라가게 되면 오히려
어, 쇠약해지고 더 고통스럽고 나중에는 망한다는 것입니다. Мгм. Гэтэл эсвэргээрээ тийм ээ тэд нар бурхны үгийг хайж өөрсдийнхөө зугаа цангил өөрсдийнхөө баяр хөөрийн тухай төлөө явах юм бол дараа нь өөрсдөө илүү их зовлонтой зүдгүүртэй байх болно гэсэн. 그래서 이 학기에서 1장 6절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. За тийм учраас Хагтай 1-6 дугаар ишлэл дээр ийм үг байна. Хаггай 1-6. 너희가 많이 씨를 뿌릴지라도 수입이 적다고 했습니다. Та нар хичнээн их одоо юу гэх вэ? Үр тариа суулгаж тийм ээ тарьсан ч та нарт ургацсан одоо цөөхөн байх болно гэж хэлсэн. 또 많이 먹을지라도 배부르지 못한다고 했습니다. Тэгээ ихийг идсэн ч гэсэн та нар чадахгүй гэж хэлсэн. 또 많이 마실지라도 흡족하지 못한다고 했습니다. За тэгээ хичнээн ихийг уусан ч та нар одоо амчин тийм ээ амны чи цангаа тайлагдахгүй гэсэн баг. 아무리 좋은 옷을 입어도 따뜻하지 못한다고 했습니다. Хичнээн сайн сайхан хувцас тийм ээ гоё сайхан хувцас өмссөн ч гэсэн дулаан байж чадахгүй гэсэн баг. 또 일꾼이 싹을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣는다고 했습니다. За тэгээ ажилчид нь цалин хичнээн их авсан ч гэсэн энэ нь одоо юу гэдэг онгорхоо шуудаанд хийж одоо ёроол нь одоо цоорхоо савнд хийсэнтэй адилхан гэж хэлсэн баг. 그러니까 열심히 일을 해서 돈을 많이 벌어도 그 돈이 다 모아지지 않고 다 없어진다는 겁니다. Хичнээн идэвхтэй ажиллаж тийм ээ хөдөлмөрлсөн ч гэсэн тэдний мөнгө нь тийм үү мөнгө нь одоо аривдчихгүй харин ч үгүй болох болно гэж хэлсэн баг. 이렇게 되는 것은 그들이 하나님을 버렸기 때문에 그 원인은 하나님을 버렸고 우상을 섬겼기 때문에 그렇습니다. Яагаад ийм болж байгаа юм бэ гэх юм бол шалтгаан нь тэд нар тийм ээ өөрөө бурхныг хайж тэр шүтээнийг дагж мөрдсөн учраас. 이것은 오늘날 교회에도 적용되는 말씀입니다. За тэгвэл энэ нь хүртэл өнөөдөр чуулганд адилхан хэрэгжиж байгаа үг гэсэн. 교회가 하나님의 말씀으로 진실하게 따라가지 않고 세상을 따라간다면 이렇게 되는 것입니다. Чуулган бурхны үгийг дагалгүй тийм ээ одоо юу гэдэг дэлхийн ертөнцийг дагах юм бол ийм болох аюултай байх нь. 여러분 우리가 하나님의 말씀대로 진실하게 믿고 우리가 따라가면 하나님께서는 진실한 하나님의 백성들을 오게 해주십니다. Бид нэр ингэж бурхны өмнө дуулууртай ингэж байх юм бол бурхан бидэнд тэр итгэмжт тэр боолуудыг илгээж өгөх болно. 우리가 하나님의 말씀을 버리고 세상을 따라간다면 사기꾼들이 교회에 오게 됩니다. Хэрвээ бид нар бурхны үгийг хайж тийм ээ одоо бурхны үгийг хайн одоо бурхны үгээс холдох юм бол тэр чуулган дотор залливч тэр мэхлэгч нар илүү их орж ирэх болно. 거짓된 사람들이 교회에 들어오게 됩니다. Тэр худал хуурмгийг үлдэх тийм ээ тэр хүмүүс чуулган дотор орж ирнэ. 여러분 어떤 사람이 교회에 들어와야 되겠습니까? За та нарын хувьд ямар хүн чуулганд орж ирвэл сайхан бэ? 진실한 Итгэмжид 신자들이 들어와야 됩니다. итгэмжид ийм итгэлтэй хүмүүс чуулганд орж ирэх хэрэгтэй. 그러나 여러분들이 하나님의 말씀을 진실하게 믿고 따라가야 됩니다. Тэгхийн тулд та бүхэн бурхны үгэнд итгэмжтэйгээр тийм ээ итгэж дуулууртай явах хэрэгтэй байна. 이건 아주 매우 중요한 일입니다. 아주 중요한 일이죠. За энэ бол одоо маш чухал ажил байна. 여러분이 맡은 그 교회에 진실하고 정직하고 충성된 하나님의 자녀들이 들어와야 돼요. Тэгвэл та нарын хариуцж байгаа чуулганд тийм ээ итгэмжтэй тэр бурхныг мэдэх мэдлэгтэй өөр юу гэлээ инэрл хийгээд хайраар дүүрэн ийм хүмүүс та нарын чуулганд орж ирэх хэрэгтэй байна. 그런데 불행하게도 오늘날 큰 교회, 많은 사람이 모이는 교회에
사기꾼들이 많고 거짓된 사람이 많고 미혹하는 사람이 많이 있습니다. Гэтэл өнөөдөр юу гэж өнөө үед ямар байна вэ гэх юм бол чуулган маш их олон итгэжтэй байх тусмаа тэр дотор одоо хуурдаг нь, олон мэхэлдэг нь, олон өөр үггүй одоо араар нь тавьдаг итгэгч нар олон ийм нөхцөл байдал маш их бий болж байна. 여러분, 예수님은 마지막 때에 수수하는 일꾼을 보내서 가라지는 거두어서 다 불에 태운다고 했습니다. Харин Есүс энэ өнөө үед юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол тэдхийн төгсгөлд бол тэр ургацыг хураах ажилчдыг илгээж одоо үр тариаг нь авсан ч хальсыг нь тийм ээ шатааж хаях болно гэсэн байна. 알곡은 다 하나님이 천국 천구에 이게 모아 드린다고 했습니다. Харин үр тариаг нь болохоор Тэнгэрийн хаанчлалын агуулгад далдлаж одоо хадгалах болно гэсэн. 정말 우리가 매우 중요합니다. Тийм учраас бид нэр маш их чухал байна. 우리가 진실하게 진실과 인애와 하나님을 바로 아는 지식을 가지고 교회를 잘 세워 나가면 진실한 사람들이 하나님을 사랑하는 사람들이 모여듭니다. Бид нэр ингэж бас үнэнчээр тийм ээ итгэмжтэйгээр Бурхны үгийг зааж дамжуулж явах юм бол үнэхээр итгэмжтэйгээр Бурхны үгийг дагдаг олон хүмүүсийг их хүмүүсийг Бурхан бас биднэрт илгээж өгөх нэ. 이건 성경 말씀이 증거하는 것입니다. Энэ бол Библийн үг өөрөө гэрчилж нотолж өгч байгаа. 진실한 성도들이 늘어나지 않는 거예요. 수요가 더하지 못한다는 것은 경건한 자녀들이 없다는 것입니다. Хэрвээ бид нар чуулганд тийм ээ одоо Бурхны үгийн дагуу үгийг сайн заахгүй байх юм бол итгэмжтэй тэр Бурхны үгийн дагуу Бурхны үгээр явдаг ийм бурханлаг итгэгч нар орж ирэхгүй бий болохгүй гэсэн үг байна. 자, 세 번째 대지. 깨닫지 못하는 백성은 멸망한다. За тэгээ 3 дахь сэдв ойлгож ухаардаггүй ард түмэн бол мөхнөө гэсэн. 11절로 14절까지입니다. За 11-ээс 14 дугаар ишлэл. 이 내용은 이스라엘 백성들이 우상 숭배를 하면서 그 짓는 죄들이 무엇인지를 보여주는 내용입니다. За тэгвэл энэ ишлэл бол ерөөсөө Израилийн ард түмэн тийм ээ ямар гим нүгэл үйлцсэн бэ гэдэг гим нүглүүдийг нь одоо харуулж хэлж өгч байгаа агуулга байна. 자, 11절 읽어보세요. За 11-р ишлэл завхаарл дарс ба шин дарс нь ухааныг алдуулдаг билээ гэсэн. 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 마음을 빼앗느니라 했습니다. Завхаарл дарс ба шин дарс нь ухааныг алдуулдаг билээ гэсэн. 예. 자, 이스라엘 백성들을 그 하나님을 향하는 마음, 그 하나님을 사랑하는 마음을 빼앗은 것이 무엇입니까? Тэгвэл Израилийн ард түмний тийм ээ одоо Бурхныг хайрлах тэр сэтгэлийг нь булааж авсан зүйл нь юу вэ нэ? 바로 음행이라고 했습니다. Энэ дээр харах юм бол садар самун гэж хэлсэн байна. 그 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 이스라엘 백성들의 마음을 뺏어간다고 했습니다. Тэр садар самун болоод тэр дарс бүр тэр шин дарс хүртэл Израилийн ард түмний оюун ухааныг нь алдагдуулж одоо булааж явдаг байна. 하나님의 말씀을 버리고 하나님을 떠나게 되면 이와 같이 세상의 방탕과 이런 음행으로 말미암아 성도들의 마음을 다 뺏어간다는 거예요. Тэгээд эдгээр тэр садар самун хийгээд тэр архитан согтуурах явдлаар дамжуулан дэлхий тэр Бурхны ард түмний зүрх сэтгэлийг нь булааж авах булаах болно гэж хэлж байна. 하나님을 사랑하고 섬기는 그 진실한 마음에서 떠나게 된다는 것입니다. Бурхныг хайрлаж Бурханд үйлчилдэг тэр жинхэнэ сэтгэлээсээ тийм ээ сэтгэлээ одоо хаях болно. Ард түмэн хаях болно гэдгийг хэлж байна. За. 이건 매우 중요한 그런 내용입니다. 아주 중요한 Энэ бол маш их чухал одоо агуулга байна. 열왕기상 11장에 보시면 그 솔로몬이
솔로몬의 마음을 뺏어가는 그 이방 여인들이 나오고 있습니다. 하адын дээдийн 11장. 여기서 열왕기상 11장에 나중에 보세요. 나중에 아하. 한번 아하. 찾아보세요. За хаадын дээдийн 11-р бүлэг дээр харах юм бол Соломоны тэр зүрх сэтгэлийг нь булаасан тийм ээ зүйлс одоо энэ дээр гарч байгаа, хэлэгдэж байгаа. 자, 이건 참 우리가 이 성경 말씀을 통해서 오늘날 많은 교훈을 받아야 됩니다. Бид нэр өнөөдөр тэр Библийн үгээр дамжуулаад маш их одоо тэр анхааруулга тийм ээ тэр сургамжийг бид нэр авах хэрэгтэй. 고린도 후서 11장에도 사도 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 2-р Коринтын 11-р эшлэлдээ хүртэл 고린도 후서 11장 11장, 아, 11장 몇 절인가? 2-р 11장 Коринтын 11-р бүлэг ба шүү. 11-р бүлэг ишлэлийн санахгүй байна. 11장 몇 절입니까? 11장 자, 3절이 나오네요. 2절과 3절. За 2-р Коринтын 11-ийн 2 3-р ишлэл. 자, 한번 읽어보세요. Коринто хүүсөө. 11장 2절과 3절. За 2-р Коринтын 11-ийн 2 3-р ишлэл. Би бурханлаг хардталтаар та нарыг хардаж байна. Учир нь би та нарыг ариун онгон охин мэт Христийн өмнө аваачаар ганц нөхөртөө сүү тавиулсан. Гэвч могоо зайлаараа Еваг мэхэлсэн шиг Христ рүү хандсан нэг энгийн байдлаас нь та нарын санаа бодлуудыг төрүүлчихвээ гэхээс би айж байна гэж. 자, 이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워한다 그랬어요. Та нарын зүрх сэтгэл тийм ээ одоо Христ рүү хандсан тэр цэвэр байдлаас болж одоо гим нүгэл рүү автахгүй гэдгээс айж байна гэсэн байгаа. 이것이 진짜 일꾼입니다. Энэ 이러한 бол 정신에 이러한 중심이 있어야 하나님의 진짜 일꾼이에요. 참된 일꾼이에요. ийм жинхэнэ тийм ээ одоо бодол санаатай байж энэ хүн бол Бурхны жинхэнэ ажилчин мөн байж чадах нь. 성도들이 말이에요. 성도들이 헌금을 못 내서 두려워하는 게 아니고 성도들이 교회에 헌금 많이 못 내서 수입이 적어질까 봐 두려워하지 말고 성도들이 말이에요. 그 마음이 그리스도를 떠나서 진실함과 깨끗함에서 떠날까 봐, 그 부패될까 봐 이걸 두려워하는 것이 진짜 일꾼이요. За тэгвэл эзний ажилчид маань тийм ээ за яана манай итгэгчнэр дахил өргөж чадахгүй байх вэ? Дахил баг өргөснөөс болоод цуглааны одоо санхүү муу байх вэ гэж айж имэх биш тийм ээ. Харин одоо хин гим нүгэл үлдэх вэ? Хин тийм ээ одоо буруу тэр замаар явчихыг гэсэн болгоомжтой байх нь одоо жинхэнэ эзний боол байх нь. 색이 잘 이해가 네. 갑니까? 네. 예. 음흠. 이러한 일꾼을 우리가 이 신학교에서 길러내는 겁니다. 이러한 일꾼을 길러내야 돼요. Тэгвэл бид нар ийм жинхэнэ ажилчдыг тийм ээ ийм жинхэнэ ажилчдыг Библийн сургууль дээр өсгөж бий болгодог байна. 이 사도 바울 한 사람으로 말미암아 하나님의 복음이 얼마나 많이 전파됐습니까? Тэгвэл Илч Паул тийм ээ ганц энэ хүнээр дамжуулаад Бурхны сайн мэдээ хичнээн их газар тунхаглагдаж түгээгдсэн билээ. 우리가 참 이런 일꾼이 되기를 간절히 소망하고 이렇게 정말 성도들의 마음이 또 내 마음이 이 그리스도를 떠나서 이 진실함과 깨끗함에서 떠나서 부패할까 봐 이걸 참으로 두려워하는 그런 일꾼이 필요합니다. Тийм учраас миний зүрх сэтгэл Христээс холдож тийм ээ тэр Христийн цэвэр байдлаас холдож тэр бузар байдал руу орчихвээ гэж айж имээдэг болгоомжлдог ийм Бурхны ажилчид бол биднэрт хэрэгтэй байна. 자, 그러면 이제 12절 한번 읽어보세요. 호세아 4장 12절. За тэгээ Хосea 4-ийнхээ 12 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол
Миний ард түмэн модон шүтэнтэйгээ зөвлөж тэдний илд шидтний дахиурн тэдэнд мэдүүлдэг. Учир нь завхаарлын сүнс тэднийг төөрүүлж тэд бурхнаасаа хагацсан биеэ үнэлжээ гэсэн. 자, 여기서 나무는 그 나무로 만든 우상을 말합니다. За энэ дээр мод гэж хэлж байгаа нь юу хэлж байна вэ гэх юм бол нөгөө модоор хийгдсэн бүтээгдсэн тэр шүтээнийг хэлж байна. 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 그 나무로 만든 우상에게 물어보는 거예요. Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо бурхнаас холдож нөгөө модоор бүтээсэн тэр шүтээнээсээ асууж байгаа. 아니, 살아계신 하나님을 떠나서 말 못하는 나무로 만든 우상에게 절을 하고 숭배하고 내가 어떻게 살아야 되겠습니까? 어떻게 해야 되겠습니까? 이걸 물어보고 있어요. Бурхны ард түмэн тийм ээ одоо бурхнаас холдож тэр одоо бурхан биш тийм ээ тэр мод гэж модоор бүтээсэн тэр химэл шүтээнээсээ би одоо яавал дээр би хэрхэн явбал дээр би одоо юу н одоо зөв юм бэ гэж асууж ярилцаж байгаа. 그러니까 그 막대기는 그들에게 고한다고 나옵니다. За тийм учраас тэднэр дээр юу гэж хэлж байгаа юм бол тохиурн шидтний тохиурн тэдэнд мэдүүлдэг гэж хэлсэн байгаа. Тохиурн тэдэнд мэдүүлдэг. 그리고서 그 막대기로 점을 치는 겁니다. Тэгвэл тэр шидүүд тэр юу лээ дахиураараа шидтэн тэр дахиураараа одоо мэрэг үздэг, тэг мэргэлдэг, үзэж хардаг ийм одоо зүйлээ хийдэг байна. 그래서 그 막대기 우상에 묻고 그 다음에 그 막대기 우상을 통해서 점을 쳐서 가부를 확인하는 거예요. За тэгээд тэр шидтэн тийм ээ өөрийн дахиураараа өөртөө үзэж харж тийм ээ одоо мэдснийхаа дараа ард түмэнд тэр хүмүүст хэлж мэдүүлж өгдөг байна. 어떻게 이 하나님의 백성이 이런 가증스러운 일을 어리석은 일을 할 수 있을까요? Тэгвэл бурхны ард түмэн яаж ийм ичгэвтер тийм ээ ийм одоо булаа зүйлийг хийж болох вэ? 자, 그 이유가 하반절에 나옵니다. Шалтгаан нь тэгвэл одоо тэр хойдлын хэсгээр гарч ирж байна. 그들이 음란한 마음이 미혹되어 하나님을 버렸다 그랬어요. За тэгээд тэд нар юу гэж байна вэ? Учир нь завхаарлын сүнс тэднийг төөрүүлж тэд бурхнаасаа хагцсан гэсэн. 하나님을 버리고 음행했다 그랬습니다. Тэгээд завхаар одоо бурхнаасаа хагцсан биеэ үнэлжээ гэсэн. 그러니까 이런 어리석고 무지한 정말 가증스러운 일을 하게 되는 것입니다. Тийм учраас л эднэр тийм ээ үнэхэрийн одоо байж боломгүй одоо жигшүүртэй гэхүү те ийм хэргийг үйлдэж хийж байгаа. 이스라엘 백성이 얼마나 존귀한 백성입니까? 하나님이 선택하셔서 그렇게 보배로운 백성으로 하나님만 섬기는 백성으로 하나님이 세워주셨는데 얼마나 참 어리석은 일을 하고 있습니까? Израилийн ард түмнийг бурхан тийм ээ одоо ингэж үн цэнтэй болгож тэднэрийг ингэж сонгосон байтал эднэр ийм ичхүүртэй чигшмээр зүйлсийг хийж үйлдсэн байна. 자, 오늘날도 예수 믿는 사람들이 점치는 사람이 있죠? 무당 찾아가서 Өнөө үед 무당한테 ч 물어보고. гэсэн өнөө үед ч гэсэн тийм ээ бурханы өмнө биш харин тэр мэрэг төлөвчдөр очдог тэр нөгөө бөөдөр очиж асуудаг тийм одоо хүмүүс бас байдаг тийм ээ. 이 사울왕이 멸망을 당한 것도 하나님께 묻지 않고 회개하고 하나님께 묻지 않고 그 점쟁이한테 찾아가서 물어봤기 때문에 하나님이 사울왕을 멸망시킨 겁니다. За тэгвэл Саул хаан яагаад мөксөн бэ? Саул хаан яагаад мөксөн бэ гэх юм бол тэр гим нүглээ гимшиж тийм ээ ухаарч гимшилгүйгээр харин ч бүр тэр одоо үзмэрчдээр очиж асууж сургаснасаа болоод асууснасаа болоод тэр мөхлийн аюулд өгөх одоо аюулд очсон байна. 이것은 꼭 중요한 말씀이기 때문에 한번 찾아봐야 되겠습니다. За энэ бол одоо энэ хэмжээгээр маш чухал учраас бүгдээрээ Библийн ишлэлээс олж уншия. 역대상 10장 Шаштрын дээдийн 10 13절 13 14절 10-13 역대상 역대상 10장 Шаштрын 13절 дээдийн 14절 10 13 14 같이 읽어봐요. 시작. За хамтдаа уншия. Шаштрын дээдийн 10-13 14 дугаар ишлэл.
Ийхүү эзний эсрэг өөрийн үйлцэн босромог үйлсийнхээ төлөө Саул өгсөн нь эзний үгийг сахилгүй үзмэрчийн зөвлөгөөг гуйн санаа бодлыг нь асууж эзний хүслийг мэдхийг хүсээгүйгээс болсон юм. Тиймээс тэр түүнийг хорон хаанчлалыг нь Есийн хүү Давидэд шилжүүлвэ. 아멘. 아멘. 정말 이 말씀 여러분 잘 깨달아야 됩니다. Үнэхээр энийг та бүхэн маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그리고 우리가 성경을 통해서 올바른 이런 교훈을 받아야 돼. Бид нар Библиэр дамжуулан ийм маш зөв тийм ээ сургамжийг авах хэрэгтэй. 그 이스라엘 백성이 멸망한 원인도 바로 이겁니다. 이 죄 때문에 멸망한 거예요. Израилийн ард түмэн мөхөх болсон шалтгаан хүртэл яг л энэ гим нүглээс болоод тэд нэр тийм ээ мөхсөн байна. 이제 여러분 이제 좀 말씀이 이게 이해가 갑니까? Та нар өнөөдрийн хичээлийг ойлгож байна уу юу? 네. Үгийг ойлгож байна уу? Аха. 자, 다시 호세아 4장. За Хосea 4-р бүлэг дээр буцаад очих юм бол 네, 호세아 4장. 다음에 13절 읽어보세요. за 13 дугаар ишлэл Хосea 4:13 тэд уулсын оргил дээр тахилууд өргөж толгод дээр эсвэл царс улиас Теребинт моддын сүүдэр нь тааламжтай учраас тэдгээрийн доор утлаг уйгуулж байна. Тийм учраас танаа охид бие үнэлж танаа бирүүд садарлаж байна гэсэн. 네, 14절도 읽어보세요. За 14-р эшлэлийг нь бас та хамт уншийе. Танаа охидыг бие үнэлж байхад нь эсвэл танаа бирүүдийг садарлаж байхад нь би шийтгэхгүй. Учир нь ирчүүд өөрсдөө янхнуудын хамт салж явсан сүмийн янхнуудтай хамт тахилууд өргөдөг билээ. Тиймээс ухаангүй ард түмэн сонсөө. 자, 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님의 심판을 받아서 멸망을 당할 것인데 그 이유를 깨닫지 못하면 멸망에서 벗어날 수 없다는 것입니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ ингэж одоо гим нүгэл үйлдэж тийм ээ мөхөх болно гэж хэлж байгаа. Гэтэл үнэхээр яагаад мөхөх болж байгаа гэсэн тэр шалтгаан ойлгохгүй бол хинч тэр гим нүгэл үйлдэж байгаагаа мэдэхгүй байна. 이스라엘 백성들이 그 타락에서 멸망하는 원인은 첫 번째가 제사장들의 죄입니다. Тэгвэл Израилийн ард түмэн тэр гим нүгэл одоо үйлдэж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэх юм бол эхлээд тахилч нар өөрсдөө гим нүгэл үйлдэж байна. 네, 이 종교 지도자들의 죄입니다. Энэ бол одоо шашны удирдагч тийм ээ тэр тэргүүлэгчдийн гим нүгэл. 그들의 욕심 때문에 오히려 이스라엘 백성들이 죄를 짓게 타락하게 만드는 거예요. Тэдний гим нүглээс болоод Израилийн ард түмнийг тийм ээ гим нүгэл үйлдүүлэн завхруулж байгаа. 오늘 하나님의 일꾼들의 그 욕심 때문에 교회가 타락하고 부패한다면 그 책임을 누가 질 것입니까? Өнөөдөр Бурхны ард түмэн гим нүгэл үйлдэж тийм ээ чуулган хүртэл одоо бузарт болж байгаа гин хариуцлагыг хэн үүрх юм бэ? 그 죄로 말미암아 이스라엘 백성들이 가정들이 부모도 타락하고 자녀들도 다 타락하죠. 그렇게 하나님의 진노를 당한다는 것입니다. Ингэж Израилийн ард түмний тийм ээ одоо гим нүглээ ойлгож ухаарахгүй байгаа байдал нь чуулган хүртэл гим нүгэл үйлдэж байгаатай холбоотой. 나중에는 이스라엘 전체가 다 부패하고 타락해서 나라 전체가 하나님의 심판으로 완전히 멸망을 당할 것을 경고하고 있는 것입니다. Эцэстээ Израилийн ард түмэн бүхэлдээ тийм ээ тэр гим нүгэл үйлдэж одоо завхрах болно гэдгийг нь одоо урьдчилаад тэднэрт анхааруулж сануулж тэднэрт анхааруулга өгч байгаа. 그래서 이 깨닫지 못하는 백성은 망한다는 것입니다. Тийм учраас ойлгож ухаараагүй тийм ээ тэр мэдээгүй тэр байгаа ард түмэн бол мөхөх болно гэж хэлсэн байна. 여러분 시편 49편 20절을 한번 꼭 찾아보세요. За дуулал Шипион
시편 49편 20절. 49-ийн 20. Дуулал 49-ийн 20. 다 같이 한번 읽어봐요. За олоорой. Тэгээ бүгдээр хамтдаа уншиж шүү. Бүгдээрээ олоорой. Дуулал 시작. дуулал 49-ийн 20. Гура. И агуу хүндэтгэлтэй боловч ухааралгүй хүн бол мөхөх адгуустай адил юм аа. 누가 멸망하는 짐승과 같다고 그랬어요? Хэнийг мөхөх адгуустай адилхан гэж вэ? 존귀에 처하나 하나님이 이스라엘 백성을 존귀하게 만들어줬는데 그걸 깨닫지 못하고 Мгм. 이렇게 하나님을 떠나고 우상을 섬기니까 멸망하는 짐승과 같다 그 말이에요. Энд дээр агуу хүндэтгэлтэй гэсэн тийм үү? А гэтэл бурхан Израилийн ард түмнийг тийм ээ сонгож өөрийн ард түмэн болгоод байхад тэд нар агуу хүндэтгэлийг хүлээсэн боловч тэд нар яг л энэ мөхөх адгуустай адилхан болсон. 이 원인을 정확히 알아야 됩니다. 그 원인을 근본적인 원인을 정확히 알아야 돼. Тийм учраас бид нар энэ үндсэн ойлголтыг гэхүү тийм ээ учир шалтгааныг нь бид нар маш сайн ойлгох мэдэх хэрэгтэй. 다른 사람을 원망하고 불평하지 말고 그 원인이 자기 안에 있다는 것을 자기 죄라는 것을 깨닫고 회개하고 돌이켜야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо юу гэдэг хин нэгнээс шалтгаан хайх биш тийм ээ шалтгаан хайх биш харин жинхэнэ шалтгаан бид нар гимшиж олж авч мэдснийхаа дараа бурхны өмнө тийм ээ бурхнаас асууж 자, 하나님 앞에 뭐라고 하셨죠, 목사님? 예, 그 하나님 앞에서 우리가 그 하나님 앞에서 이 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 돌이켜야 된다 그 말이에요. Мгм. Бид нар өөрсдийн гим нүглийг тийм ээ бурхны өмнө ойлгож ухаарад гимшээд бурхны өмнө буцаа зогсох хэрэгтэй байна. 다른 사람의 책임이 안 됩니다. 다른 사람을 원망하거나 불평하면 안 돼요. Бид нар бусдад гомдлож бусдад тийм ээ энээс болсон гэж одоо гомдож болохгүй байх нэ. 예, 성경은 자기 죄로 인해서 하나님의 심판을 받고 하나님의 징계를 당한다고 했어요. 자기 죄로. Мгм. Библиэлд хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэх юм бол өөрийн гим нүглээсээ болоод тийм ээ одоо шийтгэж яллагдах тэр бурхны шийтгэлийг амсахулна гэж хэлсэн байна. 부모의 죄도 아니고 다른 사람의 죄도 아니고 자기 죄 에스겔. 때문에 하나님의 징벌을 당한다는 것을 성경은 경고하고 있는 것입니다. Эцэг ихийн гим нүгэл биш тийм ээ. Өөр хин нэгний гим нүгэл биш харин бид нар өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод шийтгэгдэх болно гэдгийг биднэрт бүр хатуу анхааруулсан хэлж байна. 여러분, 이 하나님의 일꾼으로서 이 하나님의 자녀들이 이게 하나님을 떠나서 하나님의 말씀을 떠나서 세상에 빠져가지고 죄 가운데 살 때 그걸 가만히 보고 있어야 됩니까? Тэгвэл бид нар ч гэсэн тийм ээ тэр гим нүгэл бид та нарын үр хүүхэд чинь тийм ээ гим нүгэл үйлдээд тэр дэлхийн ертөнцид автаж байхад дэлхийн ертөнц рүү одоо юу гэх вэ? Автаж байхад та нар чимээгүй хараад суугаад байж болох уу? 네, 그들을 책망해서 그들을 죄를 책망하고 죄를 깨닫게 해서 회개하고 돌이키도록 이렇게 하는 것이 참된 일꾼입니다. Тэдний гим нүглийг зэмлэж тийм ээ тэдний гим нүглийг зэмлэн тэднийг бурхны өмнө гимшүүлэн авчрах нь бол жинхэнэ ажилчны үүрэг байна. 자, 오늘 여기까지만 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 우리 하나님의 일꾼들이 진실과 인애와 하나님을 바로 아는 지식으로 저희들이 잘 성장할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Үнэхээр бурханы боолууд биднэр үнэхээр бурхан таны өмнө итгэмжтэйгээр итгэлээр илүү сайн өсөж чадхад та туслаарай. 참으로 우리가 두려워하는 것은 내 마음이 성도들의 마음이
그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나서 부패할까 봐 이걸 두려워하는 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Үнэхээр бидний айж эмээж байгаа зүйлс бол тийм ээ. Үнэхээр бид нар бурхныг хайж бурхнаас холдохгүй гэж айж эмээдэг итгэгч нар байлгаж өгөөрэй. 저희들 섬기는 교회에 진실한 하나님의 자녀들, 충성된 하나님의 자녀들이 들어올 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Тэгээ бидний үйлчлдэг сүм чуулганд тийм ээ, үнэхээр итгэмжтэй бурхнаас айж эмээдэг ийм итгэгч нарыг та чуулганд авчирж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.